Aseye usua tufa yo sesua bai Aulota oto ma tilo iai Ewa ese soloa Aina alua tulea ese ainga Olo ofai se lotu aifa yesa tausaminga Wa mole manaba na ositoya ina Le lale ua matela ina Foi myself falinga Myself feelinga Emoni alaba ita Ete talanoa Ete leiloa Mana tole tawalanga no Pete fia o ahu wa e fama wa lunga le poto wa e mawa le ai maso fa au tau wa ave a oi ma filho le fai fe au o foi ma faia o nga wa mi o nga le tau wa pule le au moe ma lo fie ka u poe ai inosia ai lava o ai myself myself feelinga Emoni alaba ita Ete talanoa Ete leiloa Mana tola tawalanga no Tafa maia o le babea o Anu o le mao ua baba o Olo upito ie tonga fa o Ma ato ata oto ifo O wae pupula male i le po atoa O fiwo lo tina i lo upa aso pohoa O lo fia vi ia ma lo fia i loa Ai inosia ai lo uiko Myself feelinga Emoni alaba ita Ete talanoa Ete leiloa Mana tole tawalanga no Apa helapi O se pisu pasili O se masike ke mai fiti O sina sapasui O ni tamato maniti Afai lava uatonu Uatonu ilo fina ngalo Tapa aipo ipo Avane ile malo Eleana ole ta'atua E tele ai le ti apolo Te fai sau pepe Ole pepe ole po Sauia la ia malolo ta tele Fia mai mai atatape Se yo pese atu ile ea Se yo pese atu ile ea 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Los fulu mala familie ut te en hele se fulu mala lua ile dei vai ngola wuli ola so fu le dei so lo se fulu mala fa ola di masino manti lua fe lua lima fi la nga fa tala fa tu ila mai mo e mala fa funga fo le dei vai ngola wuli ma lu mo ila va wingo le ta e tu foi pe no fo ile la e te la ngona la vale ve la ole la ile dei masina wa lama fa ai ai fa tala fa tu ila mai mo mala fa funga ma lo le sui fu mo wia ma le langi ma fa ma ta fi le tu ala tala nga ya ti pe ne le tu ma tanga mai le tu la hiva e si yo limbai fo e le se fu le lua ila wo le dei ale te mi ne yo le wa fa ngai fo ilo tu pa ia malo tu malu ma finga malo longa la nga te leo vai ainga o le nei fo ia songa fua e fa pe nei le dava in sfo wa tanto wo le to ya so dai mo le so moli o le masino manti le da songa fua o luma nai ne ve le vave o le alu aso ya o tanto tolo no fo ile tulanta o le fai unga o quanta mo alu fana ba ile va ele ngante ile te wo lunga lo ya onga le fana ya tanto free lo ilo male e sita o le nei fo i tausanga ia na umala vole e seta ia tanto wanga ia tulole la sautina o le na toi fa u fale mel tausanga le nanga le sa kango cancel causa le sa kango fa malo lo la sautina le tausanga ten e le la toi fa u fale mel tausanga ia fa malo toi le divanga la woli au no pa ia le tua sa fola folaina la na upu ile so na dafi e pola stona i foi malo le tetalo e malo foi le ono sa panga ma sani le tanto wala leo ni ta mama tira man tua ma futo mai la le taya se ya ulia ia le temi foi e tolu wan to ile unanga radio sa mo ile po malo ya to moi mo vola am o foi so to singo le ya woli na lo tu se si e ma sang malu taya ai stona ia nafi ya talusia misi mai le to nai ya o singa pa falawa fo ya o singa koko leisa singa sua fai singa su poesi na o singa mela ben tawani ya o tota mama tina ma tua ya o le malo silo du o lo fianga ye manga wenga ile so ya talusia o da sa wi dan tu ya fana fo ile onga ile ya yo onga ile den ya va so dan tu te momoi manu ai sang malaya tia so e ile fa la manta tia le sa fa bella on tu like mai ile so ne nafi fa to fa longo le i se fa la fa pe e fa helicopter ia ma ambulance toluna a wina tu ai tanga ta manu no ile fa ma fa helicopter na avion ile to iva ia ma le to tolu tofu ila to ma le ambulance ile fa la man tu ya ta valele na tu like mai na nafi i to tonu o ni usila nei ya si wakalela vakala ngo ia me ai le ngo le tu lai mai pea ya e au ona tanto manatua mo tanto fai tete pea ile a faina o soifua e lungo mene yo awala tele eui e leo au kilani le tu lai mai ai ya e o lo telefo ia fa la ve fa penei o lo tu lai mai i leva yaso ma leva yaso ia ma lefo i ve yaso e au ona tanto manta lai e lungo mene yo ala tele vavafi yo o lela ia ono sa i tanto matua tanto avita vale ia po le lava le tulanga e o tu ia ia tauna lava pele tanto on sa ale ai so la singe avka vale awe ke kangor ka avat yo ma le sina mele la ve tanto tavat o isi o tanto ngai nga ka le lerna yo o isi e lan kipa e se lerna ai afo le na e so mo la sine avta vale mai sam na me u fan tu ina e lu fa so la sin fa so enga eu na e lo la isi e mala mama e manga fa i tula fono ole nei en tuno ya elenta ano isis yo los fur fitu mi tu te nei le tula se fulu malua por kala me la woli ma fonga mo se yo le tula fa le totua fa wa le radio Samoa
Fifio asima lepa tumaai ngai tolu Maliu mai lawana tai Manongia manu matama pule no foi tu ainga Ofua tamangafa Fifio mai otofai ono ole matua Fifio asima lepa tumaai ngai tolu Maliu mai lawana tai Manongia manu matama pule no foi tu ainga Ofua tamangafa Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pia i le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausanga. Talafalava, this is Ali Low Titi, and you're listening to Radio Samoa. Tasima iwa tonu wa mo. Me I efesilingia ita iso ufanonga Po ofea so ufa asilo manga O ita lofa E anga tonu o manu ape a efa fofonga A ese iyo fa amatala ina osio mafio anga Mate mai e oe po ofea le no foanga Lena pu e mua mua hai lava Le atati fanga Le ali o ke le kupa male to e fo I le paradise Le wafa ai ngoa hai lava o si o mata anga Sima o sono kata pati Tama ole ai nusami Se e mai malalo Tene ole lau salato Awale si oa oto ota manolo Awa eteme ime I oto ota mai tene ti fili fili Sopa angai tama ole mi e laki lo olama Toe mate mai leisi o mata anga Le uana nau ia I turisi Masa moana Le mata revalea ua fai mau umita mitanga Le solia so sai lava ona yo tatu tangata A e fia eva manatua lo ufa alupenga Le a fio sua fa ole malu male mamea Susu so ali male mamalu ye sa lele ali
tumalo ole whangota mamai a ana. Siva o soma whata pati, tama ole ainu sami, se e mai malalo, tene ole lau salato. Awale si oa oto ota manolo, awa ete me oto ota mai tene ti fili sapa angai tama ole ni elaki lo olana. Fianga le divang la wolia finga yela tru umavai enga langa tu leo finga mano longa ya mai chucha manga wenga sanga pantia ma yele tayau ana le lasi uli mai fo le divang ola woli lo wan tu lu sfulli ma bidu tona tale le tu la e tasi le fo I temi ola woli ya fi filanga lo mo le tanto filo inga ya male a fianga fo ya le o pepe tale lene o le fia unga lango le moana pasifika ya le fo wa alo fia I ma le tau mawhainga le blues I le whai unga le vaiaso na sei mwhai antonei. Lau lan tole ema lau lan tole tai ia fio maia ia lau fionga le au pepe ia ua vai se o ngao kako vala vala I ma lor soi fu manuia ia ma le langi e mau vai e tole ato atoa mai la malau ma losi malau fia fia le ni iau. Ia aftai lau talenga fonga mua I po lau talenga fo I se uman ia po le manager for tato au le Chiefs ia aftai lava lo manatu mai sia mato au ia uia ele o le leile amataina fo nei tausanga ia ai o le ungan me taulia le fonga mua o matu le tato season nei o tu mai ma le filunga le pope o le blues e tausanga tene ia o le mea pito sili nan taulia ia mai atu foi la nei season matu wala au atu tua sole mai la pa fangu ia tamo merto au ia ele mana ia natu la O le lau tau whalongo longo tupi e tai tutu sa lau tala noa ma le tala noa li si au tamana a koe whakuro toli wa maraka ko au ki e sol fongua a mai fia foi kausanga sfur koru kausanga le ngamako se whak toli si ur karangoa mai oi ni mea nga wale wanga pala ia ke lon melo kupu ia o kau mawar mako blues la ma ia lau ki so fangua mo something i les kausanga ia mai lo les kausanga pe usu e malo au ia ai le fainga nga le e va venga mole fo e va venga mole fo ma ia le ase mako au le ia fa kai o lo malo lo nge va yaso ia ase mako ko e fong fo I mako e kam fai kulanga ke le la ve ia sa o tala tana umanga Awa ai aku ya kamal moana ya lavia. Ku sa nei va so limpa senga ngat pa ke kyo o kokong yo kama ya ku sa ko ka lavia ai alu mat pa ke. Ia so ia o le mentawa o le mai tawa tu ia o le nawa e toi fio mai ia tanto tenuti me fantas. Ia e malo e o te lo le na e malanga tu samo ni si vo fa la la tawa ai. Ia e malo le tautua ia malo fo yo le mai tawa tsoli. Pe uma le lalo manu piche le na ia ia molo silafia o le pasa fa le mato maliu ia mata mai le song 40 minutes tau nu ese ia o las fabrele o teu so anko o la o al faingo fe awol maliu atelo lan me madi ia o malen vai aso ele per pa soli te le o man mulama polan me le vese
le fese ia so tatu atu ia masalo ai ona tele yo ia pia wala o tau mai pia ta pena la ato saulo paula le vanga tonu na fatoa mawelo pe ol pau ina o tau nu mal la vale ia ile atua ana ia pe o inan fatoa ai lo ia mata ma fo ia pia bona la stona ia le ala fatoa tai lo na alfa le tonu lai a wale pata ia te mine ia fe mana o mia lau pisinisi le consistent ol power move lau pisinisi o ia li pata ka i mai le extension mai ia li pata ia langa voi e kaunga i sila fia urunga i ngai a furi longa e lua ko ia ka kola inga ari rea pe tau voi lava langa tau na e sila fia le a le ai le va o fonki o longo inge leo la korko pawa o le benga kaunko fai keke iei kuai o le mkamkang ia o i le va fontile o le man fai ia langa la man tu atu toto ia toto o le tu malo ia o va nga tonu na sa fai matu fa le vlavi ia fa aftai fo le lango atu ale tato EPC fo le tam fenga ina ia sao le ia tu langa le tisa ngai o tato tu malo ai fa aftai o le tonu man mai ia ma pa ia tu fo ia lo e malo si lavo melo loni a malo ni chiefs ese lo malo ale no vinga lo te maua so malo si se me no la au le fa malo si ia fa fe ele o pepe esa o kala foile a lua ku ilunga la vea sa ilano la vea si fo la vea ia te lo alo te fa longo le tau no malvaya son nei le talenga mutalo amor taulo ia o masalo o mutalo le ta ia le tatu au tapua isamu ia si dola oila le tu ta alor vai son nei po home game o to malanga e stari o le mele le iman to le pepe o le temi vele le a sui le masina ia po le fai unga vo le si masina e fai se mato malolonga o mato na pa wale mele mata pe na i ole e seta le pepe mkele o ango kele le kam le sanga kibiri kai o oila pito i lunga la pepe au tele lo langa na pito la lo te utilo e temi pauna se matutala pauna se matutala ia va ia o atu fai un tausanga ia o tamusanga ia o lo tu mati e fo yo mawalunga pele tam fainga tato aua a matai langa ele o faingo fierta po inga mai a tolonga taua ia o mutalo alo fai sto ino ia me se vola fionga ia ngalu mana a George Towers o fai me fie mo tanga tel mana ia le halo le malo so o to au mele e man to fo le to telefoi mato tamala via e mato tele o la lafia ile antola au a mato fai ina vat na mo fai ina ile o translator fai le tala na po vai mo ia la vem ole Hurricanes ia ai wo uma vai tau le na to la kapi o sa le mo to e alu me fo le to restart ia ma to revamp my little grassroots ia te lo fanto ia to ala taile ota on sa ia e ko ma foi le swinga pa lo ia tatu talia ta longo le ne veso ia ai ia mo se fia fonga mo ia o tatu tu ala tatu tia marketing lewa matalien nei o mela wolon nei o le tatu tele ona tangata fu ia wa leva na man na o se o nanga fa pe e ma fai ona mai fata tanoa ia tau o loa o ngā luenga o lo fia fai e Samoa ia ele ngata fulna ia o le mawhaile na tatongi nei toi maua e malef sosoani tu langa le finance pe o le vaenga pito i sili na ona ia i lato maua nga i mai tato ofisa ia leo o mawhai ona fai atu a lato quote o fia wa vai atu lisi o materials o mai e mana mia ia i te mifu i e wa mai le talenga tietia lea e vai al tato sales ia e sili atu ia tietia e fia poto le fale ia e tolu poto mai tietia alo te batu lisili mai le fale ono poto moe ali ia ma o sorry wale anga te la kamuta le na mai lisili pe la lisi advantage na le ia tietia nei ta serva ia tietia mai na talo alo mai le tu kamuta tu ngadwenga le vai atu fa me tolu poto moe ale lisili mai le lisili le hotel ve full poto moe o tietia le te sa no ina lewa le nei sa fe lolo ia sola
na sauloa mamafuta laua lelei faasolo atoa io te tatalo lava foi mo le usu Wana mea tau so mau mai fo. Ma tole pai. E tu fantasi lo ma tole pai. Lo ngawinga ke rua fiu ma pesta e tau mwhai atu ia e whawhatai. O naua a e se tofa. Ia o la suia tangata langa o tangata wa leva. ia o le tulaga na le ua iai ua faafaigofi e foi agai me foi nei tamam nai tinā matua ia e le o le afioga e ato o le pai ia ma le afioga o e ma le taleiga tiatia ia o lea loo faatinoina ia tulaga o le tatou tautua lea ae o le vaega tāua ana e fia faailoa atu na ona e taunuu mai a ma le lisi mai lau kamuta i Samoa ia matou tagofi tāato atu le tau o lau galuega ia uma tu atu ma le lisi o requirements e te alu e saʻili ona e agaʻi lola ia le tatou Samoa New Zealand Finance pe a faapea te mana e finance ae afai au o le van faaputu mai lau seleni e totogi e lau galuega na lou sau atu le matou quote totogi galuega ia vaaipo o le tatou bluebird ina ia pia ia po vaitele ia po salelologa ia e piki ai le ora a le nafoi ia e mawhai ana kiliva le tatou oka ua e eifo ia ia fis o le kiliva ina o tatou whaatau ia o mea masani o tau ala i Samoa o tau fo ina e o le i nei New Zealand pa wala se senga i o conversion fo le ina ia converted to New Zealand ia e mawhai e rola ia le ona on tutongi ia whapena fo i male matou service fee pe o tulanga na whawhiwhi e nei o le ua ato le tolu vai aso talu na matalia le tatou tautua ia o feo lolo lava nei ainga o mai whatatanoa na tau ngaluenga e o ai ainga whatawhai au ke topa ia le ngaluenga ia lau whamai ia e manawa mia sa mātou quote e ave tonu le fono le mātou ainga poto ia whamalamalamo mai ia o tau leo ngaluenga ia aman sao la tu selen ia no mai lola ia le tongi ia o nei vaenga taua na le au nanga le tātou tia marketing ma le tātou bluebird lea mwhaion whaatino atu ai i nei New Zealand. O nai le moto Samoa le no whanga o loo iei pe ma le tautua le diti sao ma le talo whawangtale i le tātou ofisa leo bep. Ia, o le tātou ofisa lava nai tasi leo whaatino matua ia tātou tautua ia le diti sao le whapena fo Pacific 40 le tālo whawata. Ia, me se fo tātou tia marketing. Ia, wale whamoe mo le partnership ma le Bluebird ia ma le tātou Samoa New Zealand Finance. Le li malo fa tai sei fa fonga mai le fa tunga le le pepe o te longa le la e tau fia mai el ta fa tunga le o le tala ia to ina fa mai o le manto fetu le na awina tu New Zealand le na to e fia mai nei e fa ia matutu ani mo pe o Mikael pe sa mino va antual pa i swaf ia se o mai o lo fina ngalo po la se fa o to ina ne fia mai malo fio ngale o Ia, mo le silfia, ia o lo iei whamoe se tātou nuu nei o whasito uta. Ia, i las whareile nei. Ia, o lea wa tau nuu whainga malanga le sunga le whawhiangainga ia Reverend Uta. Ia, me se fo i le whalitua ia feula. Ia, masui o le mafutanga tina. Ia, peona i le lātou whamoe le lātou tina i las whareile nei malai ola. Ia, warsa ili ngā seleni. Ia mole ngaluenga o le malumalu le atua ia la ua faatinoina i fasitouta mo le tatou ekalesia e fakasa o tulaga ia seumani po la fatalenga fogamua ua uma na tufa uma itua tatou tickets o tatou tables o le dina ia ae na ona faamanatu atu lava ia i latou o loo mo mai le tatou pokalame nei aso ia sisila i foi tu lau ticket o nai e tatou account le tatou bank account number ia e totongi sa o ia tonu ia tau lau ia tau lau ticket I reference I lau ticket number reference I lau ticket number ono lewa fia famo popo uma ia tupe o tatou tickets i le tūlanga foi le fonga mua awa tu las whareile ia na wasi le fia foi malai ola ona kiu foi le ia e vave ana le lavalon sa le sto ina le silo matua ia le umina tu ai le ia le umana tatongi na na watua fasino sa o to lau faingo fia fo le tato ngaluenga ia mo la to fo i pe fo la to fa longo o le fa mo se tato nu ai fasito uta me se tato e kalesia e fakasa
ia o le asfarele nei ma le ola i le ono le afiafi ia le tatou dina ia o la ua uma na faasafua o matua tatou tables ia e totogi uma lava i tono o le tatou bank account ia se vaganā lava ua le mafai lava ona fai se ona totogi online ia o lanā foʻi ia tatou contact number i luga o le tatou ticket e mawhai ona fesotaʻi ai ia ae manamia foi te fesotaʻi mai a te ao ia o le tatou numera na o le olu atasi 5 tolu fafā olu atasi 5 tolu fafā ia ona mawhai le ona sosoani atu i tulaga na Ba lo fa tang ya le pepe ya na wa fa fonga marino le pa ia le silasi o le tatou. Tadu o te lo foi. Ya o le fa pele o na nga ia tu pa ia mal malo sa mo le pepe ya wa foi lang lo wino fa mo mo no le wa a fio mai pe tal mai au sunga le fa finga ya wa la va ya le fa mo mo le fa ka sai fa sto ta ya mi so finga muli ya le tanu mera na mo wa tu lo fionga ya wa te lo ya le mo tu le tu le ki fa sin sino ile pa ia la fia ya wa fo tanto fa mo mo faafetaia seuman e le opoa se li le ia tulaga o e tiiti atu foʻi sio matou nuu i la aso ioe o la au le taua le mafuaga masanina e lu atu le pasina ia e faafetai lau lagolago ia i le tulaga foʻi le faasalalauina o le faamoemoe a le ekalesia ia ae faamolemole o le tatou numera mo le tatou faamoemoe na le tatou tina o le mafutaga tinā o le olu atasi 5 tolu fafā fai foi na fesotaʻi mai e tautua le tatou digital tatou tia o marketing ia mai se foʻi le tatou Pacific 40 manuia o fai valofilima lenei aso fogamua ia maua so finagalo ia tatou toe catch-up foʻi nisi o tatou pokalami ia pe aulia le alofa ma le agalelei o le tatou mataisili lenei vai aso tai ia a uma wangala o kamanga o kia e afu ia kia ua le pepe ai manuia tele la singa o tol de ya oli tanto filo i pea ia faafetai soifua mai e manuia le fionga ia le pepe tala i lene o le TL marketing fa pe fo i le digital e pe o le whaafunga ati le tātou tro i le tautua ia mala o nanga fo ia misa le whaamoemoena le whakasa me le whioanga o whastouta ia wale toe fausi eina o le manu o lewa mai o na tuu ina i lalo ua whaiksi loa fo i o tausanga o whaonga ina i tutonu o le whioanga o le mutu e iwa ma le awhamiru tonu tale o ling tulaen tasi ma le tuan tale tasi tala i vai whanua mai a se yuli. Malo soifua o le sia fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi 5 a mo. Se kia Radio Samoa. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saili. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. At Finance Direct Limited, I treat you like family. I'm happy. And if you're a homeowner facing an urgent financial situation, whether it's a wedding, a holiday, or an unexpected expense, I'm here to help. My professional caring service ensures you get the support you need when you need it the most. Call me today on Oluolu Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Api at Finance Direct Limited, because family comes first. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
suafa manu malo Yesu ke visolo Nazareta te o falofa fatalofa tu ai I lau whaafonganga I le whapoponga o le tātou porkalama o le lui tau mo oe ia via le li mo fo nei lau lao e whapena fo ne tātou te whtapa iai I lungo le nei porkalama malana au nanga o le lui tau la mo tātou e whaitau ina I le a mosa e tolu a lona whai upo e tolu e whapea le tala an whai upo e tolu o le a mosa e tolu e whewa I whatasi e se tolua pe ale loto ngatasi I laua. Can two people walk together without agreeing on the direction? E whewa I whatasi e se tolua pe ale loto ngatasi I laua. O le lui tau mo tātou o mea nei o whaia mafutanga o relationships. E whape whea o na mautu ma le leini mafutanga. E a fua mai lo malama I le tū la fono o mafutanga. Mua o meo principles o ta iala. Ia tasi le loto, tasi le anganga. One heart and one spirit. Fe mai le mau estasi e li ia tamai. A le anga le mafutanga. Whainga tā o na masi I runga ia lau au nanga. Ai a le lei le mafutanga. E mawhai ona e lele maua lunga e pei o le aeto. E whālo apa au, ma lele whaasanga I le matangi. Pe a whai e le lei le mafutanga, e mautū le mafutanga, ma malosi le mafutanga. O le lui taula mo tātou, ia kasi le loko, kasi le anganga, a wae moni ma wha maoni, ia le maua le perfeta. E whape whiona tātou ngā lulue whātasi, pe a se kakou loko. E whape whiona mau popo ma mase avenga ma mafa, pe a whai e se kakou loko. Wa pole ale ma mafa le avenga, pole ale whainga tā ma le tangutā, ai a tasi o kakou loko, e whai ngō fie mea uma. Leise me whainga tā, o le lui taula lea mo oe, ia kasi le loko. Le lua ngā luenga, ma le lua mafukanga, ia a po ai lava o lua mauwa kasi, I kukongo le whale kasi, po le kampangi ma le aunanga, ia kasi le loko. Inga ia, whaingo fie, ma ia anga le mai le tua, ne fui vaanga o le whola, ia vi ia lona suafa, I mea umatata uti whaia. Amene. Tama
tu fonga mola sa I fatalo tapo ngale tunu la mtango ni vai aso tala mola no futapo mai mo tele to mo so ria matanga ru tomaiti mata upatino tanga te to tasi ma fa so ina failo se tina sa waina tu fa tasi mo tu le pasifika no lango papo si sifo to luai sa waino ayato ngata kalonga mana o Frank Warren ya Joseph Parker e fusu te se manu malo Alexander Usyk ma Daniel Dubois ya pa fonga falo telino ni tala o le matoi matau tio le solio fa mtalanga fa lilo patino tanga te to tasi sa failoina e le matanga runga tomaiti pole oranga te mariki e a fiai mastanga te whainga runga sa ia pu ina le ato le whailo le tina ma ia whaso atu i le tamao le tamaititi tali mataita ina isio sa wanga whaorima sa whai le tina e beona lipu tia le toni sila ta wai e valuisi mata u wha peolo o fola sia se toiro I ronga fou o wha matuina I le tūlanga le o wha tinonga le matanga runga I le vaenga tele o wha maunga maa le ale o tamaiti maainga ta fa matuina le lata le tosang tolwai ina ua fa mai aina I longa I mata uta tasu ta wai o le sao fia ya uno ma se fatananga ma le leta le pe ngai ma le failo ino fa mtalanga patino tanga te jo tasi o tuina ita maiti maisi I le matia mon o le fa lima inisio mata upu sa tupu mai a ta sa tupu mai ai fa lima e be ona fa ai ele li pote ono suma fitu I lau e se tasu ne mata upu o se feilo inga male ale se kulupo a inga sa po ina fali lilo ona falo tele ina I leo le ata video te mai tito tele no I le fono tanga I lungo o wala sto te inga le tele o lo ia sa ta pa ina tu e fai su inga le matanga lungo te mai te lo ise no mera ma o lunga tosu ma le lima lea o leo ngongo le solio fa mtalanga fali lilo sa pa ilo atu le komisino fa mtalanga fali lilo I le luafe ma le lua ma le luafe ma le futolu sa mawa e lo ia o tangata whainga ronga I matau pulau tere po social worker e ino I tūla fono whamtalanga patino I tangata I tasi whaila maa ale sa matua I lau telo na wanoa I tangata whainga ronga whaawa o po trainees ai mai se le whaima sao fia I whaamaunga piru stilo na maa ale o tamaiti o matau po iwa o a whianga sa whaamawina I le li poti o na sina maenga e piona ta wai Well, Farian Minister vai fa for New Zealand. Ta le leo na longoina e whainga malo President Donald Trump o Amerika e winga I mea. O lo tupu ne nei tūla rolangi I le Paseka. O va vasta mane Winston Peters ta fono mar whailo tuse stete o Amerika. Marco Rubio. Ma o visa utu I Amerika ni nā mai aso. O rea se singa o whaatali ni sile tilo. Pe wha ese mai eila to I tupe tongi wha la fonga Amerika mo o lopo tariff. A New Zealand, mo o loa ia New Zealand whao whale atu e Amerika arwhai ngā malo Trump. Salongo e Peters, a Mike Hoskins o lei tole news talk ZB o Rubio, ma le whau tua le pui ngā wao, Mike Waltz, pa pe maiti sa lato whono. O lo lato lolele, mea o aria diane, I lei tūlangi le Pasifika. Ma ia tā wai sa matua I whau tua ina matutoa, ma e sa tele atu ana le lei tā pene pena, na I lo isi tangata sa wheilo iai, I whai ngā malo mo atu. Ta wharia e Peters, o vaenga uma sao fia I talananga ma Rubio, o lea mua whaelo re kāpeneta New Zealand a hele whalau te reina. A ore temene o sui mua re kāpeneta o whainga malo so whatasi a wasta mane Winston Peters ma Chris Hipkins, o whetongia I nei ala so o matoi. Ino ua mai ona tua ia re te iulo le New Zealand First I le leipa, I le la wha I leo tangata whainga ruenga, ma tua ia I le ngau re te mao ainga, le ua ngawhai nei ma whainga malo o ye nei, I le tofu ia. I lana la unga I le atunu I le asona nafi lea po le State of the Nation speak, ka le estete. E wha tose furu ona tau e Peters le upu leipa. Ta ia tua I aile leipa I le leto I whai masuia tangata whai ngā renga. Ai o suia le I tau rai tangata nuu. Tau o anga nuu, ma whea ngai ngō mawhau whaunga I ati na o te mao a inga. Whai ngā wha porokiki ma matau pulau tele e one ai. I le le e se tau singa tusa o te mao a inga maua. Ta ia tua ia fo I le leipa I le ngau o te mao a inga wa ngā whai nei mar whai ngā malo so whatasti. Ma ia tua ia ai Hipkins ma Grant Robertson. Ia la unga pepelo mo whamtalanga. Sa la whaia I le prefu a urumana I le whai ngā palota. Sa le no ai le tua New Zealand sa whaare Hipkins. O New Zealand sa sauni le toe manu e mai o le te mao a inga le te misa ave ai la tumo whai ngā malo. Ma le ngau o le te mao a inga sa fuafua e whai e whai unga. Pa ia whaare foi a yestanga na te loa na whaia tala pepelo e winga le tamau ainga New Zealand o Winston Peters.
o lona to mai lea I lona o la ngā toa. Whāria Hipkins, o tu e taliu mai e Peters mai Amerika o na tam whai lea whāte tai a Donald Trump. O ia tā ua whoi. O le vāinga tēno le lau ngā Peters tā taluna I winga le leipa. O whaelo ai, le manino mai, I leo patino, lona fia I mea sa au sia le whainga malo, sa awa iai. O le kulupu mua ia tau o tangata I ni sila o latu talia fia na nang lango mai ni sio motu le Pasika. Mo le motu Papua Sifo po le West Papua. E peo na iai lalo pulenga whapita Indonesia, telu mai le vai tau o le afe salau on spulu. O Papua Sifo le tu malo ma mau saimo Indonesia, ma o ngara tonu le motu o New Guinea. O le apu le tu se sa o New Guinea, o le motu o Papua New Guinea. O le kulupu o Papua Sifo ia o te roa nei, a le West Papua Act na o te roa. O la tua ia, o le nofo ia Indonesia Papua Sifo. Wai ua ne I le o ngaonga o le aia ino aia tau tata. E au fiai, ma le ea sa o le tongo whamtalanga I liptia. O le suso upo le kulupu Catherine Delahanty, ui whalia. O le tō tele o tangata o Papua Sifo, u whanofo e sea, o noi ungo ngā i oinga whawhita, a le fita le Indonesia. I le whatali tanuranga ma le prokalama le Pacific Morning, Delahanty, sa avea mo mawhai pule le Parliament New Zealand mas tangata e lango le pui o le sio meanga o I tāua. O le tō tele o tangata e le oina le tele o ni mea winga ia Papua Sifo. Tilu ai, I le whatangaina I lo minga mwhasta lalonga I le tono le tru. Ma ia tāua ai pēna o le tasi le tūla e malanga mai e Darwin e Australia. A e o mai lava le teimi nei, o le tō tele o tangata e lato te leilo aina mea tupu mai, talu mai le vai tau sanga o le awhi ewisalau o te pulung. A tāua ai, Delahanty, o tangata Papua Sifo e tilo ia I lato o sui o tangata Pasifika. Ai o wawai a Indonesia o se whaalau te lenga. O le lato pulenga, talu ai o le tele o ala o whaale nā tura e iai. E peo na elina e feina Indonesia. E whao ngai whainga whātu bevesi, ina ia whaaua wai o na lato umiaina. E se whaamtaranga tsusia whai whātasi talu ai nei sa au inatu le pono whapoemo ai ar tau, o tangata malo o whātasi. Tata pai ta o malo Vanuatu, Micronesia, le Marshall Islands, na uru ma Samoa I tangata le Kelope. E langalongoina I tangata o whanofo e sea, Papua Sifo. Ta longa, e fōringa mai o se awa noa lupe sori ai lauri teo se pāka I toi kusua de Shampila Langi. O le a whātali se se manu malo mai le wā Alexander Usyk, ma Daniel Dupois. E rusai mar whaamtala ngā reli e whaalau te leina whai pelenga, Frank Warren. Whalia Warren il televisio talonga Sky Sport. O aso nei whai pelenga. O le isi fusuanga le wā Usyk ma Dupois. O se fusuanga pito tele atu lea. Mai ma whaina whatau nuina. Ma pāka, o le a ave eri wha mua na te lui nai se manu malo I le wā Usyk o Ukraine, ma Dupois o Britania. E tusa mar whaamtalanga Warren, pēr whaia, e wha maoni nei whaoponga. O Usyk, o lo I umia I fuse tonu le rangi le pangamafa le WBO, WBC, ma WBA. Dupois, o lo I umia le fuse le IBF. Le sa wha mamule Usyk, ina ua manu malo ia Anthony Joshua ia se Timothy Stansarai. O Dupois, e mawhai ana tau I tali Wembley, I le tau mawhana whana o le tau stanganei e fusu e ma Usyk. I le tau wha ia umale o Shampino Langi, e fusu anga o le atele ni mai ngā tupe mau mai ai. Ma whaari ai Warren, o le fusu anga o ngā lua ia le teimi nei, te fusu anga o manao e fia ai ia o whaia, o Shampini uma e whaavanoa. O ia tau ai po Riyadh I Saudi Arabia, po Wembley, Britania, ai o se fusu anga pito tele tulea, ma a whaia Wembley, o le a alumia uma pe po fale. O pāka, e reisi tam fusu o whātula whanoi na luina le Shampina WBO o lo umia Usyk. Ma whaari ai Warren, e ao na amata whaia ai whiutana inga, ma le pule ngā pāka. O ia tau foi, e lua mea o le ale whātaunu ai le fusu anga I le wā pāka ma Usyk, mua, o le whaamamulu le Usyk le fusi a le WBO, ma le lona lua, o le fusu lea mo le tau ia umo Shampini ma Dupois, o na mauailo le amano pāka, e fusu e mseisi e manu malo. Ai fusu anga pepiloi tono pa wae po le MMA, tato e manu malo fo ile alo sa mo kiwi Carlos Tao Ulberg, ilana fusu anga ilon tonna I whai unga le vaso le tamurusanga ale UFC, luafe male 5-5, luselau 5-5. O le valu I ai leo manu malo sa soa Ulberg, ina ua manu malo I ai, I le sampini mo mo le rangi leo panga mafa, Jan Blackowitz. Ma ua avea I foi o ia ma se tamu moi fusu anga te tono pa wae o se so manu malo I valu
i le aupanga mafa. O mana o nei la opa ke pusu i le champini le rolangi i le aupanga mafa lo umia e Macomet Angalan. O le whaia o ngā mōmōlonga le All Blacks ma Karamu Alex Griswold. O maliu nei le vasfulu tazanga. O isa i loa i se tasi o tangata whiwheu le lagapi. E malu ta along sa ta aloai mo le All Blacks i la matanga le awhif se lau fisfulu. Ma vea i ma whaia o ngā le peuli le vā le awhif se lau vasfalu. Ma le awhif se lau i visa matasi. Maliu i wha unga le vaso. E lua se lau sfu ta alonga sa ta aloai mo Canterbury, Mulimuliane. Ma vea i ma whaia onga. Ma manu marod shampino le kamara sanga o whai tu marod NPC. Le awhif se lau vasmalelua. Ma la wha tui nai. Le matakia le wha lua su malima o na pui puer shampino del tale Ren Fairly Shield. Ai le mamulu ia au kilani i le awhif se lau vasmalelima. E doi tasi nele manu manu leo soka alia le o white ni sila wha mautua lo na vanoa le sta masangari porolangi le soka le FIFA i North ma Central America. A pato i le loina le o white fitu le ai i le talonga le Paulus Freile ia mara ta alo nema New Caledonia e loile au e whai mastua le Oceania li porolangi i le pōna nei i Okilani. A manu malo New Caledonia i le la talonga ma Tahiti tolu i le ai. Ia tala nao ne yaso, ia I pele toa file mu I le tunu. O maria toi tula, o te holy. Tasilima I Vatolu Amo. Radio Samoa. Suena rap, Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena rap, 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 Scooby-Doo papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, DJ, hey. Follow my
Lenga mai SJ Paulo tofunga me kema DJ Dave wa tolu antu ya le tanto wa foi. Telefone le dia oli mai se uli mala le fita lia lo so tainga mala beta drive doctors e mangele wa foi ya lo so forma no loida. Ile di foi beta o le saudi antu o New Zealand. Ile beta o le tau manolo. Setali ya te ya o io fi fata si per me ilo Sugong mali na pese cha puni o le puni ala va ai le divine ola woli mo le pese mo e le po masina Malasunga ya moni au malasulu le teacher record ina was full malavanu midu tubuta ina ya leitu la tasi ya afeo le vuta ma to le divine ola woli e fo le nganga ola wa mawale tanto filo inga le divine ola so male sunga le fo mai Dr. Zero for tai o le tautomala udanga lea ale beta drive doctors I mangele ya wa fo ile fa la loina o le la tua ya fa tala vantu lo sunga le fo mai ma lo le soi fo manuia ma le langi e mama alo fa la fionga ne fiafi e fa tala fa fo ile pa ia mal malo fa fonga ole le tiol ne fiafi Malo la vale on sai malo fo ile Taiwan tai o tula tamba ile vau le tau malo loa doctor ya antono fo ile vau termine ya o tapena pena fo nai tamba mo tina ma tua nai o lantu ainga e so lantu sa moa ile tau ma fana o ani vaenga tau on sila fia le pa ia mal malo le tono e ma fanyo no so ani mai fo ya la o tua ya mala o nanga fo ya mi se leva fa yanga ole au sia le ole ono sulima tau sanga pol pension aftai o tasin nei si tau e masani on asiasi mai nisi o tato matua po tu a il mato ofisa mai e lai titil mato so ani ave iai tau ona fa malama leil faingo o tulanga nei I nisi o so ani mo mai social welfare o le memo moa pe ile vai ngā o tangata ua ngase o le tulanga moa o le mele ta o le community services card po o le card le fai le social welfare e mawhai ona soani I e ua ova le ono lima tausanga po I lātou ia e iai ni ngase e mawhai ona qualify ai I cards whapea o le card la le community services card e mawhai ona whaataungo fia inai pe a se aile tau o whala au pe la loifo le ona lima tausanga e mwhai voi ona soani e whapau ai le vainga o il formai I le tau masani e iei foi nisi soani e mwhai ona mau mai isi o fisa ese
ai ile vainga o tangata i le ngase po le fomai. E tauna pa ula i te lalo le tau o le vainga o tangata lea. E mantua lei a ona sfu lima o tausanga o tauna talafua o fala au mai le falitalawai. O le si tūlanga e mawhai fo i a whape te mau e nisi o ngase. E mawhai ona e a vele fo mai official social welfare leta o disability allowance. E whatu me lau fo mai. E te lea tau walu e vaile fo mai a whape ua sila fia le fo mai o ngase. Ma e tūlanga e a whai nai i a lo soi fo malo loina. E mwhai ona e alu tu i ele form lo official fo mai. Ona whatu mwai la ele o le form le so soani i le tutongi ina o nisi o tūlanga i soi fo malo loina. O le vainga le o lau pawa pe a whape te le qualify i le so soani le mo mai le malo i le whainga o lau pawa. Po o lau whea luai i le vainga o le fo mai po le whan mai tūlanga whape na. Mwhaina whatumu le fo mai. Ma watu aile ia le form na ma li siti e te tau ona whaanga ina e ave i le ofisa ona toe tului mai eile o lau tupe. O le si tūlanga tau o le whainga le o le pensione po le tangata ia ua o le litaia o tauna whaola latu supa. E masani ona mātou whautua e nisi o mātua a o mai tau malulu ona a maua le awa noa e nofu sauni o i Samoa e sei nofu ai i le tau leo le malulu po Juni, Ulai au kuso. O le tūlanga i le pensione a e te tau ona e tala noa i le official o le social welfare pe a whape te malanga i Samoa. E mawhai ona e alu malau pensione le teimile na e mwhai ona tala i Samoa pe a whape iele malienga o le ofisa e whaile nā tūlanga e iei la isi ngai o inga e tau na whai e iei le whaatumunga o pepa e mwhai ona tali ai ona whaile tūlanga le nā whape nā ia se awala e ave ai lau pensione i se whaltupe i Samoa mwhai ona talai. E mātou te whamalosia ia mātua mwhai ona whai al tūlanga na e ia maua se mapu le teimi o tau malulu. I Samoa ona toi foi mai foi la ia leile vai unga. O le mea tāua e tūlanga le nā e te tau ona sila fia le ofisa. E te tau ona whaifituna inga ma le ofisa. Ina ia mawhai ona whaatino ia le tūlanga na ave o lau pensione i Samoa. Ia wai a tonu voi le o le to te le malole a mi sia te mama tira mantua e tanti ia fana foi o le mana mala tu la fono ai Antonio ma faiona motu sia fa fo se i la pensione ia o le we e fia o ia ma fana sa mo ma te fa a ua ngalona longo ia le matanga luenga le pe o le sa no ina si Plena lava e ta ua tele o te salo to tele ni si le fia e malanga fa fo se i Samoa ai le longo le ofisa. Ia, e toe liliu mai e vaipo i se leni i le accounta o le se mea, mantua lei wa ngā lue whaatasi le ofisa o le social welfare ma whemala ngā inga ma le soifu maro loina. A e malanga tu malai wa lele ua iloa i lato wa e tu ese. A lu ese ma le lua vai aso a le ta ua i le ofisa o le social welfare. Ia, o inae whaatino aile te tāwhi o lau. O le tors fuluaso a ele ta ua e le longoina le ofisa o le social welfare. Ia, o le a whaamuta lau pensione se e toi fo i mai malongo iai. ai se la Ai tāua tele tūlangan. ma le te le vainga le la usanga le fa pe mai e o antu le ono ma sina me fai ona mo pensione sa mo pe a fai la tulanga mo le a E fa pena lava e fai ona e o i sa mo le taimile na ai ele sili atu le ono masina e tau ona e toi fo i mai le ono masina e toi longo le ofisa o le o lato whamtalanga e whapea o la e te soifua ma wha wau pelwhainga o lau pensione ma o lo
lei uma mea uma e le whapeo e maliu a lae E ta la pension. E tala e se sila pensionea la wale vana whailau lau apa. Ta o lava. Ei. E ta te toe ai. A o le me masani na tupu i Mari. Jamie ua mawai. E masani na matou whaafsilingia pe ai se ame e vaai ai tangata. E mai tele tūlanga whapena e masani. O le mafua anga e lei e wangalo i tangata na longo lo ofisa. Pe o le me muli na e mantua tangata na longo lo ofisa. Ia o siona pona fo ila lo no winga e su e yanta ilo po ai le na tala le kada to ina malo matua pe a fa wa fa ilangi le folang a sa o lava ia tuli a fo ila lo ofisa pe a fa o se tulanga le na a fa pe o se mea se mo ia ele a fine ma lo sa no la su le li fo ma ia lo tanto tu la to o sianga fa pe nei le va so a sa pa tanto o le lo fo le tu ia o tanto i le so muli o le masino mati ia le wa ma tanto so mali ele ma lu lu la so to nga mo le manu le tu ta ua no sauni ia pe on sa no fo inicio por kalame na ta ua o le no fo sauni tulanga tu pui o le malulu o le no fo sauni i tapen penanga ia fa mafana lei ia lawa ma fale o tangata ia ma sauni ai e tulanga le o lava ia mfai ona tausi ai le tino awane ia faina ngofie le lei ia o hani si vaenga e ao na sila fia le tunu e le i fa ma tu mai e le tanto tu antusi ia mi se lava wala so tai tu le manu le tunu o lo iai ia mato telefoni pe ona ta o luofi tulima valulima i vavalu e tele o tengi e whaingata ona mau mato a lo iai ia le mato website po le M5 email i atu i le website sua twice have no eva ia i lato le moli atu langa fa tai lo sunga le li fo mai ia e tangi dai manu ia la singa o toi o le ia sunga fu tato toi filo ai fo le dava ia so a sau le lo fa mlanga le o le tua ia whaftai lava mo le ava noa ne fiafi whaftai ma asoi fuat fo i le whafonga anga Samoa i Nate Vaitai. So i fuama ia maruia o le dawa mai mo ma sila fo i le tanto tunu o le dei vaengo le woli o le sunga i le li fuama ia Dr. Cyril Fuatai o le Beta Drive Doctors i nai ma ngele te maua i le o iwa lua fitu lima valu lima iwa valu. O le numera na o le lantu telefoni ia awala vai ia le so tai ia ia mo so ava noa ia me se fo ile le stala ma le au lantu le o fa maunga i le lantu tu ma le lantu o nanga ia fa mala mantu ini so vai nga tau awala volo no fo si la fia o lewa se mariantu le va le wanti ia lus fo le valu minute o te ai nei ia le tu la etasi le ni vai ngola o ia fa le to ma to mai ia talo fa malo le soifua male langi e mamai lau sunga po lau avion o a mai al topi tunu i le swinga mali o wingo le ta. Whaatala vantu ina in Brisbane lau mua leo le Broncos. Ioi, male a wale Maroons. Ia le mautome le sunga ia tua sao male ainga vautaile mautome. Sina leo malo le wha malo si mai. UB36 o lo wha pe leo na mafutome ina i California i Amerika. Alo sina a anti male a inga. Ia before i junior afua mua. Malo li vam teile ma tomai. Le rivango la wuli lo to maustemi ona o danto le polograme ole ari tole ola. Dalo va Samoa. Wa ule ne yo kas futialo. A wal sui al ngila wa le kio. A eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vivela a. Life doesn't always go as planned. A family tragedy, an unexpected bill, or a sudden expense can leave you feeling overwhelmed. If you're a homeowner and need urgent financial help, API at Finance Direct Limited is here for you. I understand your situation and provide professional caring solutions to ease your stress. Don't face it alone. Call me today on Oluolu Ovaru Whawha Lima Tolu Tolu. API at Finance Direct Limited, your trusted partner
in tough times. Ele whaingo fia le soifo i anto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifo ngā wei nei. Ai o te pera ina ele Digicel se whaapitoa e te ono marumalo ai i whailonga ta i 5 se lautala cash e se fulu e se ina yaso for Rayleigh tai tasi e 5 whailonga ta i 5 se lautala mo risila 5 whailonga ta i 5 se lautala mo au se talia la fonelo sa top up lusu tala pe siliatu mo so wa i te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le sele ni i le MyCash a le Digicel i Samoa Fiti Tonga Mavaruatu ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane i le digicelpacific.com Sekia Digicel. O le aronanga le sebe mawai o lo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loea o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki lo a ingai Samoa. Whapso tai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi i Samoa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alo le soifo maruia le tatou tunu o le amatanga o le nei foi aso ia whawhitai le tai mai ma le mafuta mai tatou pulkalame o le areto le ola. O le Roma sfurulua a le foi upe sfurfa e whapea ia whaamanuia atu i e whaasawa mai ia te outou. Ia whaamanuia lava ai aua le whetu. A le upu mo o le aso le nei whapea whaamanuia atu ai le o le whetu. Bless and not curse. Ia ole ase mea o tele i ai lau tau tala i le nei vai tau. O vea lau fofonga ma fofonga e tau tala tu tangata i le whaamanuia. Po a vea lau fofonga ma fofonga ngā o le wheku ua le mesa wai. O isi tangata ua sili atu le tau tala i le whetu. Nai lo le tau tala i le whaamanuia. Ai whaalonga isi a inga ngā onwheala mai il kai au a makalo upu wheku. Kusa ole upu wheku ele lo whapea ku fo i ia malai ama e a upu wheku ngā o upu fo i e kua i e leanga kele makua e pai e makua o upu whetu uba lava mea ngā wa ole tele o lau tau tala ke lafo ina i tangata i upu negative whapenga e o ngā fua mai i o lato o langa. Wewa i whailai a Yesu whateita inga. O Yesu e panga i e tele ana o onga. Wa e vai tala le ngā umai e Paulo le kātu te whaongai. E moni o le tala Paulo, ai o le tala Paulo nei e quote mai, pe ngai au mai, i le saunoanga Yesu, le fai mai ai, a whaamanuia i e whaasawa mai a te outou, ai aua le whetu, e mo o leu koe whai e Paulo, o le tala, o awa onga Yesu, ngai ke wa ili tu se mātei o whai mai, a whaasawa mai tangata, awa kuke wheku uinga i a te ilatou, ia ai whaamanuia i a te ilatou, o awa onga ese ngai ia o onga, e ele si fai fe au whaalongo le stala le fai fe au matua nga fai langi le wholaunga si fai fe au e a fai mai nga misa e mal ti a kono langa ti a kono le sias misa kongo farsa e misa hika ki a kurunga sa vali lo ki a kongo walu o kwai o ki a kongo vala au fai fe au pai o ke fe ku ia ke oe ile swafo o Yesu ya la foi la hika ki a kongo la ko i fa sanga mer ki a kongo mai ya ai o ke fe ku ia ki oe i le suafa ka mau Yesu o fai ka unga fe ku po ia malos fe mai fe au o ke fe ku ia ki oe suafa Yesu ai fe mai ki a kong au ke fe ku inga oe le suafa ka mau Yesu o fi ngau po ia malos i le fetu so o le mesili la ia tia o le aua e ki kaukala i le fetu po le a lo wika i se tangata manatua le saunoanga a Yesu fe mai fa manguia iai ai aua le fetu. Ke lo fa ka inga ka u ke ai le moni tala Yesu.
Ilo le taimina ang kau Yesu ilungar sa tau. Ina ua fa sa tau ina Yesu yang upu muli fa ang samuanga yang fa ilungar sa tau. Fa mai ua tinga ina Yesu ilungar sa tau. Ua sila mai o ia ilalo. Itangata sa ngalaku fa sa kaulo ia le kumai tangata Roma. Ai mai se le au mea le loto le anga ia tangata iutai ko I inga mla au farsaio mla le kuku anga wa o Yesu. Kemi mo mulia le mo welo malo so ke wala au mai ki la ko le fa sa ko ringa ia ko malaya ia ko malaya mo ko fa mau me ko fa ki aki lor na Yesu fa aki sila mai Yesu ilalo iona fili ave mai kala Yesu ta ma ia e fa ma ngalo ia te lato fa fe nga fa isi tangata se kala fa pe o nga fili yang so le so nga ta wala awala ba nge e tau tala fetu po le alo wika I fea, po le ase mea le anga wa whai se te ngata I te oe, ia whini kilo mawhauwhau, le saunoanga Yesu, ia awalawa, ia luatu le whetuu ilo ngutu, ai tau o le upu e ke whaamangui ai. So le upu la mo oe le nei aso, o hapa ilau tau tala, le ale mea ngai kele ia ia upu, o le whetuu, po le whaamanuia, whaapei o Yesu, le tuai, Mātou te ofo lava ia ua onga, awa e se lava ua onga, ma mea o leo langa nei. Leo langa le nei, a mako wika tangata, ngā o whetuu ma le whaamala ia meo sumai. Awa o ina I mātou I o wala, I o mātou tau tala I le whaamanuia. Ia vi ia o ia ua onga Yesu. Amen.
Sufamani now le Tamauli Rugby Club Salilonga el Boteli Sala Fame le gospel music. E beore fa fumi le ya woli tu fansia le vitelenga ya matamu opanti junior Salima. Ya wa la va ya le fa funga ngal tantu. Tsuwa tawulunga tu le polka mina le arinto leola. E beore funga tantu mtabina le sunga fife ya pastor Rafael Gopa on the Assembly of God in Illinois Savai. Ja, se fu ja, toen. Se fu idea meer van mij. Tele tanganta te jij ouwe te vertuina. Je even manuia toe je son. Oliving of je jongen voor je kakan. Ai au te van je toe om een hele team je van tien je tijd toe tanganta soifu. Le makwa van ka of veel meer. Ja. Ua whaafia e tau whaia, pe ua e lata ina e whaia, ia le upulena. O te ātu ia te oi. O ke whape ngā kui. Ia e mansanina u whaia i lau whāna. O whātu, koe alo whaia ko le upula ke musu e whaia. Ia o haunga nao le mea leo o le lava le onsai. Ioi. Koe aro whaia kura upu. O le koe mera wari o pa o mana li leo kore pai. U te iroa. E o umala vai an tātou. Leanga vui o le laro langi le kau keia. Ia e li fui se si o whenua i masanga container, masanga pusa whainga luenga o lo iei ko kongu le meka o le vaila aunga le onsai. Ia le ri miki o mea umai leo langa le ri. Ia si kako wha ukare i le wha teitai. Ia o lea la male soifua le li wha o la ewa mai. Ia o te wha maa ngalo atu ia i lantou. Lantou te le o i loa la ko me le wha. Alenga aleluia le siva yaso le uko i kiki haka ko o kui. Aleluia le siva yaso. Ai wha sa tau o i le siva yaso. E le se senga mo le tangata wile le whemau mawa. E se le kala e sau whai mai ante o i le vai yaso le rei. E se lau wa ai le vai aso leo le asau. Ia po le vai aso leo na ono tuatu. E se fo ilanga aluaku ngau aluaku iaki. Oi. E oi. Le o le da. O le na ua wha amisi oi. Ala waru ave e utala. Ave o ilisi vaenga lan. E ke role me mor ko nga raka wa penga. Ale angi da ko ai kia iong se vai. E alua e kue ngarang wha mat. Alangon bene tubu. E oi. E ranga ka whaia koe. E rei masi sio ka koe sao mai. Ioi, se i vanga nā o oio stangata e au noa ma se itang. Ia e re whape fui aso i fua marka ka reo rangangi. Nga sau wa iare ngare fia. O i su ngai so mai le au soe. E rei se mea whapenga. Ne o ele li wha o lau le whunga koka ma. Ioi. Ale ko ka mai den kango kau ai fo lau ri ia fai la ko firi ma ki kongo le manma. O e man tual nata. Ioi, e re nga kanga ika kau ai fo mai ma le sasa ko ai mara ori ia fai la ko firi ma ki. Iko kongo le manma. I se ka ko fa ukarai. Ona o lenta tu te ola i le ola nei. E ka kaua on ko kupu ai mea fa le lalo lang nei. Ia e tanto o sa ili le loto. Ma le sosia. O lana upu forfor. O meni o fanta oto. Soli. Se o ke vaku ale o lano ka mawhawhau. Ka koe fsiri, ma koe fsiri. Io. Vabe. Se fore mere va mai. O e sere mere sa wai. Ai leango le mea nai sa utonu ana fionga. E ka kia rufu ili le koe whaikau. Masanga whaikau pia. Ang kukusa na le whaikau ngā ana fionga. Mane sa ve unga le mele o Facebook au ke whai ako. E ma kua qualify kako. Qualify. Asunga pong. Nga paua le mele e qualify e kako. O le meka o le disqualify. Nga paua nga o le mele ma kua qualify e ya kako i runga o telefoni. Nga o disqualify. Radio Samoa.
Kasilima i Votolu Amo. Fantano fa tule o danga le ti au marketing e dai le fo. Il monto Samoa por le falo Samoa dai bangi le fantasi mele fionga ya au pepe. Va ai le fia o au pepe no fo. Po la le me bon tupu ya na au lua. Wa vai. Na au ile blues. Oso i o ile mona. Io le la fa le con le mona e ko oso me blu. Le la usa blu le fa le con. Quero. Pepe. Ja, o le fa ka ri ku matai. O nga e si le fia. O me yo matai. Fa ya si lokor ko fa. Ja. O le vengo wa ya ko nga. Fa malu me nga le fionga ya pistachio la ko. E mauti no fa le jersey la ka manga ko le piper te. Nga wa ke. Ara me fa ya la ka la pistachio. O la tu te fa taliva ile si asona. Ai ka ngu mena vanga sa mai sa mo ke ranga le ya le vanga tile. O le mena ke fa ko. O be ya ma misa. O ka fiu kalo mala. Pesca. Be popular ka. Ke fa ko nga ma fainga nga ma lepe se ka vale se popular skan. O le vanga ma lepe la ka va king a paso. Ava tala va tu pesta. Ma lo so i fu ma wi ma lo nga lui. O ni u tanto pe o le pepe. E anta mai luma e ma tua mu sai le loto. Tan wai de me le oso so. Origine o tanto fa li ngalo to mai le official radio Samuel le rifo i yaso ya wala le no puia li. O lo o to pa ia ma lo o to ma manu i me lo tupu. E ma disi fo fa mo o lo o luma nei e to tonu o le nei antulu o New Zealand e misi tanto nei au kilani. O le whalinga mua, vau filifili ma le tusi o le songa. Awane ngalo sau lo minga o le tusi o le songa, pa tasi e ma le lo minga o le vau filifili. E mawai whaaro penga o Samoa i sisifo tutuila mamarua. O risi o tala tu o Samoa, o alanga upu, o le matafa i o le matai le whainga o whaalavelave. E pe o whai poipoga ma liu o le o siusinga o ainga, fe sila whainga o Paulo, o si i whaaloalo whaalanginga o i kaelesia, e ma le tele o le ngangana o whaaloalonga, na o le fitu se fulu tāla le tau nau mutoa pa u tele lava mo o i le nei vai tau. Na o fiso fo i o le radio Samoa i le tolu ono Humboldt Avenue i Manukau nei, e maua tuai sau lo minga. Morisi whaamtalanga, wala awane i le tātou o fisa i teimi whainga wenga, i le lua ono lua tasi lima i watolu, lua ono lua tasi lima i watolu, pe tanga iane le shop radio Samoa.co.nz, shop radio Samoa.co.nz, e whai mai eisau o ka whaawhitai. Male tātou whaalinga mole leo tanu mai le nei a sunga fua mole a inga sa lua fau. O le a sa sopo ia le manuvale i le fongantia sau, a ua sau nga tā foi, le ti ai pei o le tanga tia na yutu malama le mele. A walo whaafunga anga sa moa ai maise upa ia maulunga, e tū mau pēr mai le amatanga e o atu le ngā taanga, tū lau na lava. I le amatele ma le whaaloalo e toi whaamana toan tuai le ainga sa lua fau i le pitonu o tā fito i mangiangi. Ai maise Paolo mangafa maululunga e malu eisi o mātou ainga i sa moa matulu inga e fia o le lanolangi. La tātou mautanga masani e whaia i le whaeunga o masina te tasi e whaia i le anso lusfulu i vaumanti mai le tūlai lua i le awaulianga i le wha i le fiafi i le mauto le te fono i le sefulu wha Pusalo Place i Otara. Mole manatua mai lau la fonga e whaia i lo whirangalo malie e pei o nau tātou whaai o ngā whonoina. Morisi whaamtalanga whaapsutai e le o lua tasi o valu o ono ono tasi fitu valu. O lua tasi o valu o ono ono tasi fitu valu whaamtai o lo sainia e le tai whono male lau. O ni sira tātou whaalinga lau tonu mai le rivaingo la wauli i le tautua wha wauli nei le radio Samoa tasi lima Ivan Tolu Amo. Radio Samoa. Taslima Ivan Tolu Amo. Ja, ua toe fitu minute o na tale o lintu lai tasi. Ta fola tasi o na ua tula o tātou tala i vai whanua pe on te pera mai ai. Ea le sunga ya se yuli lena e whaafunga ia i lintu lai tasi i le hawa uli nei.
o matamata to na file fia le talo ngol kirikiti ya le na banbalo ia New Zealand le tupauli banbalo ia Pakistan ia pula kivo le wa Pakistan ia le me kafa ai le fo chole e voi gai bela ki o ke vai ko ilunga i o le nanga o ia ni fala oloa e ia mo me tau o fili euro mama euro mo meo o taimani mutulanga uma fapea ele ngantala nga ia i papatoi tuai lunga le Great South Road o levo i ta wa mai leisi nga o inga le na fai e iai i lato o le na iantu sole le mol fo le ile au ka fol mala vale ile fia nafi ai le taina le tulai fitu o lea na fai ai fo i se nga o inga i na ile mana wa bei sole ka viola ia o te leilo po le anima fua anga ele na fai tangata nei mea ai ona o le lava o le faa soa ia po o le lava fo i o le mafu ia ka kiri roa ka ika ia nga mea ia wai ngangaka ka ika ia i mo me fu i o lole suka laki ia o le lua ka la kau fio loloang ia o le lima ka la lang mu fo le ka ko ia sola ia maua la singa sfurka la lang winga inga fo le ka ko o le menga ka o le jackpot ia tato ele e fe tu lauta le isi fo ia le songa tanga te le vaita e vai me ri o le fa le ko nguri ka ma ai ngo ka ko ia e o fa ngi ko nga me fa pende na pangwa le tu ala lo tanto wala le o mo por ko la me la o ma funga mantuai ia tautuana e misia tantu tu pulanga televo o le anu o le sfulu lua sfulu tolu sfulu fan sfulu lima tausanga le mantua le wa ye le rivaita e mulinga i le o va le o mai o e landi manuka i o le malava lele ia tautuana le lima tanto va ayane va aifo ia tanto fan na le timi tu wa ile o le situla va aipo o ile o awai ia o ngai e mantua tu ma ai ia le pulea onga ia malea onga ato e va ai mo tamit e o antu ile onga tamit le o antu ile nga misia wa kale longo sau malvala o feo ia le ringa o kikaka o feo ia le maka inga nga ameri ia e mantala la o lonoi 90 lo le mela yelo antali malawa fin ia ai fa pe fo 90 ta fa o tu ma oi o longa winga ke le fa le tono tanto le nei vaita o ringa lo telefone ili tu lai lua ile a o le nei le piki no fa na e lo ko ma fo ko lu nako Saka
lo atu fonga mo lan sa if atalo fat tapo ngale tunu la mtango lini vai aso tala mo la no futapo mai mo tele to mo so ria matanga ru tomaiti mata upatino tanga te to tasi ma fa so ina failo sitina sa waina to do fa tasi mo tu le pasifika no lango pa po sifo to lo sa waino ayato ngata kalonga mana o Frank Warren ya Joseph Parker e fusu ke se manu malo Alexander Usyk ma Daniel Dubois ya pa fonga me falo telino ni tala ole ma toa mto tio le solio fam talanga fa li lilo patino tanga te to tasi sa failoina ele matanga luenga tomaiti pole oranga te mariki e a fiai mastanga te fainga luenga sa ia pu ina le ato le failo le tina ma ia fa so atu ile te mao le tomaiti tali mataita ina isio sa wanga fa orima sta fa ile tina e be ona lipu tia ile le toni sila ta wai e valuisi mata fa pelo fola sia se toiro i longa fo o fa matuina ile tulanga le o fa tinonga le matanga luenga ile mai nga tele o fa mo monga ma ale o tomaiti mainga ta fa matuina le lata le tosang tolwai ina ua fa mai aina i longa i mata uta tasu ta wai o le sao fia ya uno ma se fatananga ma le leta la pe ngai ma le fa ilo ino fa mtalanga patino tanga te jo tas o tuina i te maiti maisi ile la matia mon o le fa orima inisio mata upu sar tupu mai a ta sar tupu mai ai fa orima e be ona fa ai ele li pote ono suma fitu i kulau e te tasu ne mata upu o se feilo inga male ale se kulupo a inga sa po ina fali lilo ona falo tele ina i leo le ata video te mai tito tele no i le fono tanga i lungo o wala sto te inga le tele o lo ia sa ta pa ina tu e fai su inga le matanga lungo te mai te lo ise nu mera ma o lunga tosu male di malea o leo ngongor so lio fa mtalanga fali lilo sa fai lo atu le komisino fa mtalanga fali lilo i le luafe male lua ma le luafe male futolu sa mawa i lo ia o tangata whainga ronga i mata upolo tere po social worker e ino i tūla fono wham talanga patino i tangata i tasi whaila maale ale sa matua i lau telo na wanoa i tangata whainga ronga whaawa o po trainees ai mai se ele whaima sao fia i wha maumaunga piru stilo na maale ale o tamaiti o mata upo iwa o a fianga sa wha mawina i le li poti o na sina maenga e piona ta wai Well, Farian Minister vai fa for New Zealand. Ta le leo no longoina e whainga malo President Donald Trump o Amerika e winga i mea. O lo tupu nei tūla rolangi i le Pasifika. O va vasta mane Winston Peters ta fono mar pelo tusel stetio o Amerika, Marco Rubio, ma ofisa o tu i Amerika ni nā vai aso. O le ase singa o whaatali ni sile tilo. Pe wha ese mai eila to i tuperu tongi wha la funga Amerika mo lopo tariff. A New Zealand, mo loa ya New Zealand whale atu e Amerika ar whainga malo Trump. Salongo e Peters, a Mike Hosking to le tole news to ZB o Rubio, mar fau tuor pui ngā wao Mike Waltz, pa pe maisi sa lato fono. O lo lato lolele, meo lo aria diane, i le tūlangi le Pasifika. Mai e tā wai sa matua i fau tuaina mantutoa, mai sa tele atu ana le le tā penepena, na i lo isi tangata sa feilo iai i whainga malo mo muatu. Ta faria e Peters o vai nga uma sao fia i telananga ma Rubio o le a mua fai lo re kapeneta ni sila ai le falo telina ai le temene o sui mua re kapeneta o fai nga malo so fatasi a va vasta mane Winston Peters ma Chris Hipkins o fetongia i nei ala so o matoi ino o mai ona tua ia le te ulo le New Zealand first i le leipa i le la fwa i le o tangata fai nga ruenga ma tua ia i le ngau o le te mao ainga le ua ngawhai nei ma fai nga malo o ye nei i le tofu ia. I lana la unga i le tunu i le asona nafi le po le State of the Nation speak, ka le estete. E wha tose furu ona tau e Peters le upu leipa. Ta ia tua i aile leipa i le leto i whai masuia tangata whai ngā ruenga. Ai o suia le i le tau rai tangata nuu. Tau o anga nuu, ma whea ngai ngō mafau whaunga i ati na o te mao a inga. Whai ngā wha porokiki ma matau pulau tele i one ai. I le le e se tau singa tusa o te mao a inga maua. Ta ia tua ia fo ile leipa ile ngau o te mau ai ngā ngā whai nei mar whai ngā malo so fatasti. Ma ia tua ia ai Hipkins ma Grant Robertson. Ia la unga pepelo mo whamtalanga. Sa la whaia ile Presspool. A urumana ile whai ngā palota. Tala no ai le tua New Zealand sa whaare Hipkins. O New Zealand sa sauni le tua manu ia mai o le te mau ai ngā le temi sa ave ai la tumu whai ngā malo. Ma le ngau o le te mau ai ngā sa fuafua e whai e whai unga. Ma ia whaare whai a yestanga na te loa na whaia tala pe pelo e winga le tamau aingo ni sila o Winston Peters
o lona to mai lea I lona o langa toa. Faria Hipkins, o tu e taliu mai e Peters mai a Amerika ona tam whai lea whate tai a Donald Trump. O ia tā ua whoi. O le vanga tēno le lau ngā Peters tā taluna I winga le leipa. O whaelo ai, le manino mai, I leo patino, lona fia I mea sa au sia le whai ngā malo, sa awa iai. O le kulupu mua ia tau tangata I ni sila o latu talia fia na nang lango mai ni sio motu le Pasifika. Mo le motu Papua Sifo po le West Papua. E peo na iai lalo pulenga whapita Indonesia telu mai le vai tau la whipsalau on spulu. O Papua Sifo le tu malo ma mau saimo Indonesia ma o ngara tonu le motu o New Guinea. O le apu le tu se sa o New Guinea o le motu o Papua New Guinea. O le kulupu o Papua Sifo ia o te roa nei a le West Papua Act na o te roa. O la tua ia o le nofo ia Indonesia Papua Sifo. Wai ua ne I le o ngaonga o le aia ino aia tau tata. E au fiai, ma le le asa o le tongo whamtalanga I liptia. O le suso upo le kulupu Catherine Delahanty, ui whalia. O le tō tele o tangata o Papua Sifo, u whanofo e sea, o noi ungo ngā ioinga whawhita, a le fita le Indonesia. I le whatali tanuranga ma le prokalama le Pacific Morning, Delahanty, sa avea mo mawhai pule le Parliament New Zealand mas tangata e lango le pui o le sio meanga o I tāua. O le tō tele o tangata e le o loina le tele o ni mea winga ia Papua Sifo. Tulu ai, I le whatangaina I lo minga mwhasta lalonga I le tono le tulu. O ia tāua ai pēna o le tasi le tūla e malanga mai e Darwin e Australia. A e o mai lava le teimi nei, o le tō tele o tangata e lato te leilo aina mea tupu mai, talu mai le vai tau sanga o le awhi evitalau o te pulung. A tāua ai, Delahanty, o tangata Papua Sifo e tiro ia I lato o sui o tangata Pasifika. Ai o wawa ai Indonesia o se whaalau te lenga. O le lato pulenga, tau ai o le tele o ala o whaale nā tura e iai. E peo na elina e seina Indonesia. E whao ngai whainga whātu bevesi, ina ia whao wai o na lato umiaina. E se whaamtaranga tsusia whai whātasi tau ai nei sa au inatu le pono whapoemo ai ar tau, o tangata malo o whātasi. Tata pai ta o malo Vanuatu, Micronesia, le Marshall Islands, na uru ma Samoa I tangata le Kelope, e langalongoina I tangata o whanofo e sea, Papua Sifo. Tā longa e fōringa mai o se awa noa lupe sori ai lauri teo se pāka I toi kusua di Shampilo Langi. O le a whātali se se manu malo mai le vā Alexander Usyk, ma Daniel Dupois. E rusai mar whamtala ngā le lia whālau te leina whai pelenga, Frank Warren. Whalia Warren e le televisio tālonga Sky Sport. O aso nei whai pelenga. O le isi fusuanga le vā Usyk ma Dupois. O se fusuanga pito tele atu lea. Mai ma whaina whatau nuina. Ma pāka, o le a ave ed wha mua na te lui nai se manu malo I le vā Usyk o Ukraine, o Dupois o Britania. E tusa mar whamtalanga Warren, pēr whaia, wha maoni nei whaoponga. O Usyk, o lo I umia I fuse tonu le rangi le pangamafa le WBO, WBC ma WBA. Dupois, o lo I umia le fuse le IBF. Le sa wha mamu le Usyk, ina o manu malo ia Anthony Joshua ia se temo tusna wai. O Dupois, e mawhai ona tau I tali Wembley, I le tau mawhana whana o le tusna nei e fusu e ma Usyk. I le tau wha ia umale o Shampino Langi, e fusu anga o le atele ni mai ngā tupe mau mai ai. Ma whaari ai Warren, o le fusu anga o lo ngā lua ia le teimi nei, te fusu anga o lo manao e whia ai ia o whaia, o Shampini uma e whae whaamanoa. O ia tā wai po Riyadh I Saudi Arabia, po Wembley, Britania, ai o se fusu anga pito tele tulea, ma a whaia Wembley, o le a alumia uma pe po whale. O pāka, ia reisi tam fusu o whātula whanoi na luina le Shampina WBO o lo umia Usyk. O whaari ai Warren, e ao na amata whaia ai whiutana inga, ma le pule ngā pāka. O ia tā ufoi, e lua meo le ale whātaunu ai le fusu anga I le wā pāka ma Usyk, mua, o le wha mamulu le Usyk le fusi a le WBO, ma le lona lua, o le fusu lea mo le tā ia umo Shampini ma te pā, o na mauailo le amano pāka, e fusu e mseisi e manu malo. Ai fusu anga whepiloi tono pā wae po le MMA, tato e manu malo fo I le alo sa mo kiwi Carlos Tao Ulberg, Lana fusu anga I lon tona I whai unga le vaso le tamarusanga a le UFC, luafe ma le 5-5, luselau 5-5. O le valu I ai leo manu malo sa soa Ulberg, ina ua manu malo I ai, I le Shampini mo le rangi lau panga mafa, Jan Blackowitz. Ma ua avea I foi o ia ma se tamu moi fusu anga de tono pā wae, o se soa manu malo I valu,
i le au panga mafa. O mana o nei la opa ke pusu i le champini le rolangi i le au panga mafolo umia e Macomet Angalan. O le whaia o ngā mōmōlonga longa le All Blacks ma karamu i Alex Griswold. O maliu nei le masfulu te zanga. O awi tai loa ai se tasi o tangata whiwheu le laga pi. E malu te along sa te aloai mo le All Blacks i le amatango le awhi se lau fisfulu. Ma veai ma whaia o ngā le peuli le mbao le awhi se lau wasfalu. Ma le awhi se lau iwa samatas. Maliu i whae unga le vaso. E lua se lau sfu ta alonga sa te aloai mo Canterbury, muliane. Veai ma whaia onga, ma manu marod, Champino tamar sanga o whai tu marod NPC, la whai usala was malilua. Ma la wha tui nai, le matakia le wha lua su malima, ona pui puir Champino te tale ren feli shield, ai le mamulu, ia au kilani i le whai usala was malima. E doi tasi le manu marod le soka alia le o white, ni si le wha mautua lo na manoa, le tamar sanga ri porolangi, le soka le FIFA i North ma Central America. Pato i loina le o white fitu le ai i le talonga le Paulus Freile ia mara talo ne New Caledonia e loile au e fai mastua Oceania li Pororangi i le pona nei i Okilani anu malo New Caledonia i la talonga Tahiti tolu i le ai ia tala na ne yaso ia i pele to file mu i le tunu o maria to i tula o te holy. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Shines on the mountain.
Nisi o whantunga ma ia Mr. Cowboy Ball sunga ia Sam Chukunu le rivaingo la woli ina us fulima ma afa vidute o te ne ia le tu la e lua fa te tu le sunga ia se yuli mala le fi bon tanto tala pe ona e fa funga tu ia le ia woli mos fa ponga ile so anta ia e le tau le tu la tasi te mding tanto o so stanto tavale ile tu tu blau nanga le Enterprise Motor Group i markau le fa tsi me yel telenga ia le ala au ku Sofia le fa talvan tu le ala ma lo le nganui ma lo ko ile tawa sai ko ile telenga ya wala wel tu ina sta to watu no ia se lo lona na manuia mai ia fa un vaiaso e la tu fa mo io ia le manguia se o malo la au ia te le lo po ile au le tapu ai ile ia ma ole el mumu o e meno lang moanga ya au ke va ko sa or ko ingan ma ko mu ole de usa ma fa ingan ma ko au ko na fa inga wel lam yele si au ma ko mado ya mai lo la ya au va ai ko ka o ma ko afia fi mai ma wa le ko ke o mai ya te no ko o ko re kalo fili man mi si no ke ku ai nga mo me ai o dia ya kana allo ma ku ba va ko me ke fior mara me ai por la capi ya Maria ia ele o se kama se la vea la wa to vale ala e to yo so foi la ano nga ia ka ko fakaria pe o so afirma assim que o vai ver la lo kapa ia wa o le o ma como se fitau i tonu a male asan marulu au tam. Ia, malo le on sai, malo le malo si fo inga luenga. Ia, o le rivea so muli o le masina de o manti malo le on sai. Ia, o le fo wa ina su inga la inti winga o le tam. Wa ma tentang marulu me le fia mi se lava te mi o le tai au. Le alo su fo i o le manu le turu inga luenga tute ma fiva lo filima. O mai su finangalo o ani fa bitoa. O ani tantu tavle na wa po ina tang mo le malo sa mo le yao ya fa taila ma mo mato wa no ya fa talo fa fo ile fa fo a malo si tato o tunu lo fai ona ma wa mai ta fa sa lo mo le nei tu la le aso ya to no lo tato ta fai mo le le manuia ya ma se fo i tu la mal ma fa no le lo fo le tu tai mai el to so i fu ma smato wola ya le o tato to fe lo i lu mo no le nei a songa poa ia o tulanga ma sani lava ia tulanga ile o tele mano no ia tatu ta vale lo fai ona sumai ma fai ai lau filinga ia e lua ko ia tatu ia ko ile o lo vai na tatu stock ia o le situ o lo mau ta vale fo ia ta mo fie ia mau ta vale la lo mai se fulu ia tulanga fa pena ia o le sipito pe ia ta mai ta i lua se fulu ngai lu tulang papea ia lo mau tato ta vale tato piki apu o van tulang papea ia o lo tele tato ta vale nei lo toa ia fa tai fo se malo sa tato o tunu la fo va ia so mai se le weekend ia le fo ina su mai matala au mai ia mo fo ia la to ta vale manisi fo io ma fa ma venga tulanga o le tato campaign o lo fa wa pea ia tulanga lea o le cash bonus ia lo fa wa perta tulanga na ia mai le afetala mai lunga ia o le pitola lo ia tato budget cars ia mo la lima se la tulanga fu lea ia wala va ile me te mana mia ia afa pe la la va fa so ia pai po ona fai ma discount po deposit ia la ta vale finance ile tato promotion lea ia mo la to fo ia le fai ona mo mai ia va no to no ama la singa fo ia lo fe ngai ai ia ele se mete pole ai tulanga le o ma fai ona mo a tole tato stock I longa o le price cards .co.nz ia tato website na ma fai ona e sua I lunga o lo ma o ma tato ta vale o lo o ia le taimi nei lunga tato lo toa ia o lo ia fo I male link ia tapo ta vale ta sinai a fa pelo o lo e mautulo finangalo se ta vale ia fai ona o mile link na ia e amatai lo na fa wa le process fo le mo tanga talo na bier finance ai a fa pe fo ia o la ele na bier finance ia kai ama bili mai ma so tai mai fo I mato
i pea whaapea o loo iai ni fesili ia manisi fo i o tūlanga e le o mautino ma malama i le team. Ia o le tātou mo tātou trade in o lo pai fo i o na taliaina tātou trade in sapo ia nai paleni o lo lunga ia pai au na mātou whaia le tūlanga i pe o na māsia nei fo i niki fo i au nanga ia o le tātou finance ia lo ia level finance al tātou al enterprise lo no vinga e pe malai tula o pai na mo mai tulanga o le fai o la tausanga ia ma fa mai yo ia me o mai pai na e su malai ta vale i to no le lua le tolu tula o pai na malanga malai ta vale ia o mo ila to lo tausa i le fo i sa le nei fo ia sai mi malai mai se fai o le mai sina ia o le tātou o nangana i le enterprise ia i whai o na mo mai mātou i le o Barcelau, o na tasiono, pāta sivalu, o Barcelau, o na tasiono, pāta sivalu, ia o lo sumai po i le mātou address o le 5 fitu i le 5 fitu iwa na 5 fitu i nei Grace House Road i Manukau, ia pili mai ma so tai mai, ia o i le suma po le lipule, ia Terry Corn, ia kama ia tau o papo, ia poto au na nei o le ala kuso fia le lei ia i so stai me fai e ona whaatala no ai ia tulanga o tau sa ilia fo sa le nei foi taim i lau lava ngana ia whaambua whaatai tele o le mātu wawanoa manu teleina ia to enga foi o whai walo filima le nei aso ia le o si o tātua tunu lo whangia le tua tātua inga le se tātua tunu ia lo whangia i ona a olofa ia manuia ia o whanga nei aso pomboa tātou mai e tasi pe o na e whitalai le nei a woli le tōwhai a leala au kuso fia le nei o le tautumala o nangana a le Enterprise Motor Group i marukau wala ulau iei le oval se lau ono tasi ono wha tasi walu pe e fia nei nai le 5 fitolu Great South Road i manukau a wasta wale mo oe malo ai. Hello, say until the time me the radio Samoa le ya moli ya lus fu male tolu mi tu te nei le tu lai lua e fu na tu mo lunga le dawa nga yan tu man tu ma ta vale foi po le dawa te pena no sa si anche le sua si anche ma le vai io si anche ma le si anche ma pa o la ta vale pe i se pa o vai ya we ta vale fa pena da tu ile fa o so nga lu fo ya ale li nga po mai ka nga lu ka va e po le na fo tu pensing yo ka vale e wale la fa e wa skaidia nga kupulanga ngi vai ka yo e o mai vele le va apele tanto ma tua mai e sole si nga lo fiero wa ko il fa kusi de fa ya me on a do nga fa mai si o nga me la fa ala fa kwa manga ba mai o la fa nga o la ma wang kup ia ngalu wa ila ire ko isa ko erua ko isa sa ai se ia no wala ma ko singa ai fu ile anga pe alus furkala pe ko se furu ko ngolo pingsing ia nga nga fai mo mo ila o ka na funga fu ia mai ka we ka ia ko pulanga na vai ko mirenga i sone si wale ko wale ngole se me ia ila to los fulu fama la me tu te nele tulai lua wa ai le se me paulo e paka ila uta vale lo toa ya le fa na wa onga amiri fa mona wa inu fo la Selina si osi talo fa Marietta ya matanto umba pa lo so fu manuia
Mateo ya Mateo ai a fai a mafai o mamana awa e te whaavai vai ai a mana Samoa lau tapua inga me ona talo lua tūna mawhatai lo la lo whai vai So for ya fiu semolen tu funga male fan tunga da. Ja, ik doe nog mooi jong aan, we gaan juute me vijf of Philip Molle, ja, woli alle aan zongen voor wel op het maand toe. Ja, dan vallen we maar lot zo voor me lang jemba. Alle pesse we van ina vijf aan tapo ia ja e manuia. Ja, of we voor jullie tapatau dat. Ja. Is dat wel van ngong voor jullie? Ngaf kopo maar ja wat. En dan van twee die van la woli voor wina te dielu. Maar la ngale maar te make nice fair. Papa toy. En dan van twee voor ele. Technical advisor alle Aumalosiel Blues. Ja, len fale tonu fa ngol. Ja so le to fa ya ton tu por via moisia. Ja. Maar lole ons Italië bij. Alle 10 miljoen le antivet. Italia metinga. Italia mevia. Italia ma metinga. Awani u tanto wopo se tu estas. Ja kako fa ma opo mai ko kele. E le fa le to tava le len tu le mai tai o ile city. E tu len tu le setasi. O fa le o ngale universite le o kilani. O le whape mai le wha mtalanga a leo. E to 5 tangata manunua. Son. 5 tangata manunua. A le whape mai le wha mtalanga fo istasi na moli mawai. Pea ma le luas fulumita. Le mamau na ruan tuilta vale lea ilunga o le footpath. Ia po le awala lea sa vavali i tangata. I tua mai. O le awala tili. Ya, o le lai wha mai le wha mtalanga. O mai ona winantu nisio ilanto ile fale ma ile awa uliana leila o me to tolu o le na winantu le ina ile fale ma tele au kilani to atasi ya le sa tonga fitia i lava ona maduanga e dai le melen tu la i mai e ale fale la vintonta vale le e pe ono vietu fa mai ale moli ma wal tanga tele o mana e fa ilo lon tanga e pe amale lusfulu mitale na wan tolta avele i lunga footpath. E iei fo ilama leisi moli bang fa mai. O se tama itai. Na fa apelea o na maua ilana o le ta vale nei. Lea sa tau ma faile au whainga lue ngā la vea i mua mua. E fa asau ina mailo na soifua. Ya. Mai o lea fo i sa tau ma fai. Ia le ta vale la vale nei tasi. E toi alu watu mai le footpath nga i lunga. O le au ala tele pitai. Na alu watu lo ma le ta vale na wakbuloa. Fento ai male la auteliana ye na i tai o i Simon Street. Ja, o lela e fa maile fa amatalanga. O lo masalomia. Ele i mai ai so engal mata pulei.
Ai o lo masalomia. E o nā le abu tāwhare. Ioi. Se ka kofa au ka i ne au kia kia ri ai o ngā ka ri ma whea i lunga le ora ki le sore ka whio lai. Ia. Se ka kofa au ka i mea i ora o whaini e tātou. Le kai au po ai o ngā. Whaasua a wā ai anu le tāwhare. Tone. Ia le sa tāpuni ai le awala ia tono a wheo le nai anga i antu le siti le tai au na leila. Po le au uli ana leila. O le mafua ngana le sa tāpuni ai. Ia mai ua suia i foi ma awala o lo o son tuai. Ia marisi foi o pasi. Ia wale mela le tupu. Kasi le ka awale la vea. Po loka i male awala. Sana. Le mele le i roa mai e tangatani. E tasi le ta awale la vea. E laki pe ale mau i se soifua. A whaila o lena mau se tamaita i lano le ta awale. Ia utele mai loa i pole anu toi ngā tū ngā lena i ora manua. A whai o lena alu ta awale matosu. O lena tau whinta o so lunga au le tele. So le tālo o whai. Tālo si ele o stamiti tia au. Ai po oi lava. Lena tamaita. Le wha mei na mau i lano le ta awale lea. So le. Si wha mole mole. Tau tua nā maa tātu. A wha asua a vāngo fule whale moi. A o le mai tau atu. Pe umala wani tupulanga talavu. Ta whiola i tālo whai. I nei an tātou wala mawhana wala au inantu ia onga. A o le fōringa mai. E la matia so i fui lunga le awan. A o le ki sa vali lunga le footpath. O kai so le sima tau tia. O le nei to i ngā mea. O le whanua i ta avale ona. A o le au kia re kupu mai. Tau le kawhi o lai. Ia. O le e whantali. Po ai fo i le ala tu la i lunga le whaamsidonga. E winga i le nei mata upu. Ai a whai o loa tau i nai, ia, so walo ia mani i tātou whanau fo i tai o i le universite au kila. Ia la me tele tango i lau telefoni e vili, pe text fo i po a mai ia le dei aso. Ma tātou tele mai lo, ia po ai ia e a fia mai. I le wha la vile, e le nganta ina wha munu o lia ni sio i lantou ina i tono le tāwale. Ai la vea koe markaka savat, sole. Koe ngā kamai, o le mahani ia. Ai ave sa mo foi lele o nga ngau le vau. Ave o yu kai o foi lele le maumanga. E fa ai e lo aka. I masi ai e ngam. I masano kasia singa vai aso sala mo. Ko i sau ni usina. E le ko ye se so dinga tu la fon. E toi fia no fa. Mo mele i le sistema tato. I nei la vi ni usila. Se on mo kwa vai vai aso. O le winga la utana. A fuar solinga tu la fono i le whaasalanga o le tangata e whaasalaina. O le makua vai vai. A wai whantu lautama. Ana wa apeo Australia le tupu mai i le mele. O le mawhai au sala. Mai ese fo. Ia se tete o Australia. Ma la tu la fono. Ma te yala. E whaasalaina i tangata. E lautama i le vanan wantu Australia. Ma futau. O soli. Mai o. Matkumā. E a ari fo. Mai. E ru ko mangi ko hanga kongi la usala. E fia la usala. A fe lu se la mongo. Na no menga fa. Paka se lungo la awan. Ya. Paka se a fe lu se la. Over. E no ko fo ia ko ngi usi. Wal ya o karango al leo fo ile le. Ele ma fakele le kama. Ya si ka ko fa ko na i tu ngasala. O le si sala matau tia i Australia. Mo le me leo le oso le mori mu fo le leo le au. Le au le a fe le anga vale. E i fo le tangata no wa ai lana sala. Ko sa la fi ngau mai. Fa mai. O la ngo wanu le mori dang moti. Ai avantu lo mal sala. O le me la mali el sala. E masano pe se fulu wata. Ko sa la ma wa mai ele langu moli. Langu moli, langu mumuno ai pi oro. E kusala. Ele ai ia se si ia finga uma. Na pau ale mea, tolu sfuru aso epe lu sfuru vat. E avatu. E lua me mfinga e faia. Mua, fi dahu pe se le sana le avatu. Lua, o te ofu pe ale lava na antau avatu. E fa mau ni ai. E te tauna tongi mai, lau whaase lau lima sfutara. Ioi, o le mea la ngā reka ki o fōingi.
Ia le mele tupu bai nei ia tātou nei New Zealand. O tupu langa talavu, se ua makua sa saufa a fili soli ngā tūla fono. A le ai mai, se whaifa leina la ngele kiki langa ngai le ia mama. A whai o le matua le tamititi a whai o le whainga lea. Pa makona la le me tupu pēa o na sifuru vanu tausanga. Fiangi ka maiki, ua makua sui o lanto wola. Mai le kaimiranga wha le kongwe o ilunga le sifuru fitu sifuru vanu tausanga le bantua. O nisi nao wha maumang, e leo au mai a i tu. O hea kap kere ilo. Po o le meo ka mikiki rea le ngā hamaka mea le titi, e se le ainga no foi. Le anto se va yaso, a vele si ainga e no foi. E le a ko se lua aso, a vele si ainga e wha no foi. Ona, ia, e leo mafuta matu. A leo le na, e ola mai lea tamai titi, e ola mai tonu, o se ainga. Ia na pau wale mea iei tonu la inga lea. Na o le awa malosi. Na o fuala au wha saina. O le alu tonu kolisi, sau i fafo. Na sau ane i fafo, tai au to e alu tonu. Ua maa na ia masu mali, ia le mea lea o le breakfast. O le lunch. Ia ma le dina. Ia ma le kongi o se pao. Tala fia ngai e koe ngā whasala, ngāri e whai tonu o New Zealand. I nei toi ngā sori ngā tūlafunu. Ia le... Ko ang mangiang o fai kau kurungai. Ka ko mol fōlele i lei. Au ta whana malai vale. Umanga whairinga o inga i lunga o papu toi toi. I le whale jewelry. Whale whaanta waime o whiriwhiri aulu. Taimane. Ia o mea si riva. A lewa mai le whamtalanga leo leo. Pe umala vole vaenga la vale. Lena o tuto i tale pefo i lisi whale whaapea. I nahe le mana wabe. Matau tia. E pe yang o whaiau. Whaia si mama o whaasalanga i tu i ei whanau ni. Ai misa lewa tupulanga talau. O le si whai mea kaunga suke. A whai o lo i ni so tanga o tamiti ni. I ni whaala potonga tanga tamati tua. E lau kou funga whaasala maranga whaala kongara ko ui. A wā o le mere kupu. E makua alo i lano le antole la. I lano le tu la fono. Whai mai. E la iti tausanga. E sa awara kana fo i lea. I le wha i le pūlenga sa wali fo i lumo le nupi wha i asola. O nei tamaiti ma tuala iti a o le la popo o nei pū e ili mai. Kua maka au kia. Ia e tautua na mantātou mantua ia na yalo mawhana. E lengan tei whana walo o antu. Ia onga tūlanga momu. Ai whapea fo i a onga i kolisi. E ke ua e pesia o sia au kama oka. Io e. Sia au kama e se le ana pōra kai au. Ai a sau furu whanu. Nga saua ai alu pok. Whai mea o. Kwa koe o ngongo mai fui fafo. Ia pōra kānu sukasi. Sau fui sia au kama e koe. Ai koe ruaku. Whai mea o. Marau reiro. Sia au kama ngane makala ni wha malama. Ngane makala ni wha malama. Kusanga nga kofu o koe kongupongi saa. Piki ka ika. Arai loka mai de pok. A o lau pesi aringi. Nanga o siau kama oka. Sia kana kiki me aringi kiki e whapea. Whire mu. Siau wakari. Siau wakari e sire ko anga. Anga ke reiro na le ka whao mai kai o le siti. Ke reiro a kura le. Whai mea mai o i nofsho. Au ka kule ngofo i au kila ni saut. E na o se tu alalo, se pule a stafune i ele lao no na sa. Ai an tupu mai se pefea, Oliver City. O fea sa ka koi. O fea sa e iei, o fea sa o iei. O fea sa ta tau iei. O le arka ko ngaru e ngalo fale sa fai. Na iei se fautuanga na tu inantu, na iei se lamta inga. Ia penga ala wha kere sa vidi. Wha mai mau taimi. Whaalu vale le malo si i me le ise au ngā, le ise me maua. La me re whai ise suinga. La me ka kere whai ise mea ka uam se mea au ngā. Ia le lei, na ngā leu te vai atu, tau te lea au tau ia whamai. Wa e ai o ka longa whai ngona ngā whai aso kunga e, ia lei. La whai au tau whina ngalo, e tu lau loto vai vai. O ranga koa maka mai ka longa. Ka longa ia ngā amaka i le. Il tempo in el version se vijf nee. Alles stof.
o le naftau iai le au malosi le Melbourne Storm. Ia, ma le au le Panthers. Ia, o le ungo le dan talonga Melbourne Storm tolu se fulu Panthers. So o vai so e lua o lo tūranga lua e lus fulu ma le wha. O no mai ile stasio talonga Marta Ina ile fiafio le Australian same vai today. Lena talonga ile Warriors ma le Roosters. Ia, o le Roosters o lea na manua lo ile vai so yona tuat. Na manua lo ai ile au le Panthers. Tolus fulu ma le vanu, tolus fulu ma le lua. Ok, le ilo la i pola le menga ko pole Rooster. Pole mea eanga ma alili le Rooster. Ile lanta longa le ma le afo. Pakari eri o le waka wanu le ako ari ina ka ko a. Ioi, ile lanta longa le na fai le fai ngore vansun se vai antuni. Ma kwa e se ale Rooster ka aroma. Ia e pagade i le kusa uma fo yes. Le ta alwe ma le Warriors. Ta malo il tampo inga le Warriors. Yo, telefoon tampo inga le Warriors le danga i antui nai le Go Media Stadium. No whanga tuaile o le Mount Smart Stadium. Ia, a yolo talonga se fulu whale Warriors Roosters e nao leo no lan tuai. O tuaile le talonga a le Cowboys mo le Broncos. Ia, whamano antu le tampo inga le Cowboys. Ia ka alua ka mo le uso. Yo, ia pangale. Kau makua le kikian ka alo le Broncos ia uto. Lus fulu maleono le Broncos ile se fulu maleono ale Cowboys. Stasio talonga manta inol talonga le Sharks male la piti. Le ungol talonga Sharks lus fulu male fitu ole la piti. Le moto o fo ia le li fa ya ongo fitu fulu mon tupu tausang. Le moto fia champagne so le to ina. Kama lo o Wayne Bennett. Le moto ile awale afo ale la piti. Yes, fulman lua lan tu ai. Dolphins, West Tigers, sole. Vivi il sasa le li fia onga ya Benji Marshall. E va before ia le alo Samoa le li o Jerome Luai. E ma disi fo io le fo watu tono kalapu le West Tigers. Dolphins se fulman va. West Tigers tolu se fu maka ukia. Ja, ma le talonga muli e pe ore ile o le asutona. Titans, Manu ile Knights, ile lusu ono ile ono. O le talonga le Eels ma le Bulldogs. O tele ilo ile au le Eels. Po le ale me len tupu ile lanto talonga le fiafia nafi. Tele o le meo le avano. Tele le avano ai mamulu le polo. Ia, ale mamulu le polo e o iluma ai tia il polo. Ia, ale o le da e o antu leina skoa ai teu I fafo le polo. Ia e fa malo. Lalo sa mo le sunga sa ya Junior Paulo ya male au fo le Eels. Ya le se tama se la vea tu tam fai mai. Le da vai so sa. Manu le au al tamalo Creighton. Ele se fulu malo no ile van. Ya male talong le muli ile afia nafi le manu ile se Eagles ile Raiders. Ai fa se fulu ile se fulu malelua. Ya ona tato wo mai lo le talonga ole la capille vea sun se vent. Che leilo. Plane mele vesi mele oria. Ole la fantu la tala le talonga le ambo muela Australia. Ole talonga mo muale matou le awa matai male awa le moana Pasifika. E lua afa le talonga. Ia e lua e tofu foi le au male afa na manu malo ai. Ole afa mo na manu malo ai le awa le Chiefs. Ia. Ole afa mulibuli. Na manu malo ai le au le moana Pasifika. Ia. Tolu se fulu ma le lima se fulu. Olona e se senga. Faiasi kuai. Faiasi kuai o kam faima. Ia le tanto moana Pasifika. Ma naia ma matangofi. Le afa mulmuli o le talong. Ala afa momo. Sol. E ser ko ngā mea le ngkura i mai. Ia, malo whaptak. Highlanders soli. Toi ma mulu an toana malo le Highlanders ali. Ile Reds. Luas fulu ma le tolu le Highlanders. Ile luas fulu ma le iwa ale Reds. Ia no fa maisi an tuaila ia le sunga le wao. Ia anta vain. Ia fa pefo ile fionga ia pesta LJ. Ia msio usole ia tautua. Ia mle fionga ia le au pepe. Tala ilene. Ia mle lanto tampo inga. Ia e. Ia ua pāu lavo. Ia ole ako kio mai ngei ia. Ona ale memfai. Ia kua kurava ngoari ko ka alo ia ria. Ia e pagari. E pe umalava. O le wa koe kau fo'i mai kama.
E mo ia eri a ko. Ia le au ki solfong. Ia ua lava le. Ua lava le. E ka ki loa ko. Ia ali fa ke vo ka ko. Ia le ko sa vo kama ia fa lave ia ka ko lungol malai me se lungol tempo. Ai ola ta longa blues fulum riva. Ole. Wala ki wo ko ia ko karango mela o kama le o Terence Hankin. Ia ole singa technical advice le Crusaders. Ila loi kala stitch. Ja, va per fo ila se usole ya sanu liro mai ya. Ko sanga a makar kamel sang. Pa fiu weva. Are fo ko ngongo mai. Al meri o ko se ronga e malo, ko fi krango. E fa ya inga so mo ko fi ka ya. O wore Eyo, e fa pe ngare me. E ko seleli. Lo langona. Ile te mi te manu malo. E marke mi fe malo ko. Ko kere misa ole hanga karango. Waratahs male Brumbies. Ole ta longa leila uia matamata. Ole ta longa lea. Ole fa ngole vea so na se impavai tunei. Nala ona manumalo le Waratahs. Ona sao maile Waratahs. E langa le to ilan. Faisi umi. E le ito e manumalo. Le awala Waratahs i le awala ECT Brumbies. E kala funga fia ingole Brumbies. E mawale mele. E avatu le avanoa. Ai le fia si koa. O antu male polo, o antu tiai. E o kurunga lenga skoa, e whakango fi velo i whafo le polo. Ia, o le polo no i sana whalafa. E re whampea fo i lele, ai kango i kiki. Ai kango i kiki. Ia ngā rua kua le polo whamai whakat, tangala, bakari si isaur kamarang kango, o i le ise me whapena. Ai o le ta longa leila u ia matamata. Mantu wa i manta ina. Le ta longa leila le Waratahs. Ja, male Brumbies. E ui ele ta alo ia la lo tanto tru. Kamalo Joseph Suari. Ia bichaya. Ele ia ri esa or kana foi ka kia mai ole hai ngai mo se mara perfect. Ja, male ta longa mo moli. Ja, lena mai tawa ka lo fai ri le truari. Ja, e se malai la toka e se malai nendi e se malai sufa. Ja, e se fo malai oi i Euskadi. Western Force Limas fun malelua. Drua e se fulu malerima. Ele menta wantu i ta longa o le Super Rugby le ritausanga to a tele o tama la vivea. O le mantua to a tele lava e o tama la vivea e pe o le baita wina i leva yaso ma lea fui. Yaso i talo sia o le antoi fo i mai le malosi i le to tele. A mi se le vada i alo matam whanda wa Samoa. Ia ma le Pasifiko lo i tono tanto au le kapi. E le nganta le tamu sanga o le Super Rugby Pacific. Ia va pe fo i le tamu sanga ole NRL. Ia le wantanto ia le vea sumulu muli o le masina ne i oifo. O mati, ia umaloa, a pelila, ole e senta, tanto antu i lenga whela ukalanga lela. Ole unkoe whaaufi me kongu le sautina. Ole sa wha malolo kau sanga kei. Lena antoe au me tonu le tau sanga. Ia ole masina nao me, o kuro ia yung, sole, lua ka koa so malolo. Ole soifu o le tupu, o le tuto tasi o le malo Samoa, ia antoai, ia malaka ko aso malo lo fuilele, o le matariki, wa ile le makangofi. Ia ka ko look forward ia yungi a le foko amaki. Talo falava, ola, ni hao. Tato a waifa tasia fa amanatu le ese senga wanga no Polo World of Cultures. Ese lia ma se lau tols fulu po kalame ese fa apea ma fa fianga. E yai po kalame pa ule tau a oisi ele ai se tutongi i vaenga ese o kilani. Sa ili ane le World of Cultures I lunga o penga tfailangi mo nisi famtalanga. Ua awina atu ele pulenga no a au kilani. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai sou fale motu le lumanai. A whai fo i sou fale motu, o e si la fia me mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso ta itasi, se fulu e te aile whaa.
Sunga o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pa o kawa. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mauai ta avale ma pa utau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo iseti mag wheels mo so se tu ainga ta avale ma le teloisi au unanga. Warren Fitness ile na ole se fulu tala pe ai fa ilo ye na e fa afonga le Radio Samoa i nei fa abitoa. Talia wins quotes Q cards maisi. Wala le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale o le lua fitu fa tolu lua o mo le fale inisinia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
So pagmali Reverend Lafi Tele Falafatu e Nari le Divang o la Woli Balabesin la Waki la Ngona Pea si o leo da woto e lua mara fabedu te ona tale o le tula e tolu tala i vai fanua Junior Molly le wanga i anto piki le whana wa o ngai naila o ngale Southern Cross i mangil e manto umale nanga i anto piki maita maiti e Michelle wali ia Wayne a wale o fua o koi ki kilo whaya o ngan tū tina e oi piki mai le whana Ma pesale nei u fatu mo ai u e vai no e via mo da fai la ia la mai pe I say yo pa a pia a tuilea u o tali toni la pa ma homi wa me no e ma wo moni o te yo e o te ame le foi le oti a pai u e pia but the smile ia da ma le tu lima o nai te mai samo a mai New Zealand Naya fatina ese serava te leoina e una motanata apaina e pia mala malama e si li ai bea tu mai oleana o tantoni la pama wa me o ma uomo te io o te ame foi leoti apaina e pia but the smile Tamale tu Lima, Eba Samoa, my New Zealand. Samoa, my New Zealand. In this update, visiting Canadian youth hockey teams are in shock after a crash that injured 12 near Taupo yesterday. A driver is due in court today after the collision on State Highway 5. Initial inquiries suggest an SUV trying to overtake another vehicle hit a van head-on. The van was carrying the visiting under 16 and under 18 players heading from Napier to Tauranga for games. Tauranga Hockey Association GM Megan Cleverly says a few players were still in hospital overnight. Police believe drugs or alcohol may be a factor after a car injured 5 people on Auckland's Simon Street just after midday. It mounted the footpath outside Auckland University's engineering school, hitting people and ploughing into a tree. 1 person is seriously injured, 4 others suffered moderate to minor injuries. Turkey's opposition party believes an early presidential election is inevitable, despite their candidate being behind bars. It's named deposed Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu to run in 2028. He's been charged with corruption and terrorism. His party says his arrest is politically motivated, and it sparked 5 days of protests. The BBC's Emily Withers says they also claim more than 15 million people voted for his candidacy in a symbolic ballot. It just shows how popular this mayor is, and it might be in the future that if he is formally charged in this pending trial that we're waiting for, that the opposition may field a proxy candidate. A group hoping to keep Speedway at Auckland's Western Springs is meeting with legal counsel this afternoon.
The final night of racing after 96 years was held on Saturday. Save Our Speedway spokesperson Craig Steinberg says they aren't giving up. This fight is not over and it can be saved. That's news. In sport, the Black Foils sit fourth in SailGP's overall championship standings after placing fifth at the latest regatta in San Francisco. New Zealand failed to make the final despite winning the last fleet race. Driver Peter Burling says they couldn't put it all together. Didn't feel like we were really nailing it today. Felt like we got some really good lanes and, did some good work through the pack yesterday. But today, it really felt like wherever we were around Mark 1 was about where we finished the races. So. Phoenix men's team goalkeeper Albie Kelly-Heald will miss the remainder of the A-League football season. He needs surgery after suffering a torn labrum. A drought-breaking win for Norwegian golfer Victor Hovland. He's prevailed by one shot at the PGA Tour's latest tournament in Florida. That's sport. Tøva talvan tulering vang o la woli o le vanga nei le tanto tala o le tau mo au kilani langa ia tule poana ni mala so an tau joai e so venga i wingo le tau I Samoa o le woli nei o le langi le tau o mai yangi malu mai foi savili mali tu I sante sifo e mo wan tu I le fiafiana nei ma fana I le taimi nei mo au kilani lus fulu fa tikiri malu I le poana ni fulu lima tikiri ngoto le la I le lus fulu valu mirute e te ai le fitu I le poana nei. O le so an taiao e o sone le la I le lusu le fitu minute te ai le fitu I le taiao. O winga o le tau fa mea langi le lei, se I vangana I le awa o le fiafia an taiao mo au kilani, angi maluma I fo I savili I teimi o le hawoli. Le talavantu ia inga wa me masani Samoa le venga nei le tato tala o le taulanga I antu le poana nei, ma le so an taiao mo tau. Me o le soi fu tiesa vanga le langi au fa be timo to lu va vasolai ai popo mai ono ye nei wila ma fai tili ai ma tele no fuanga ma o lunga o le venga mo la so anta mo Samoa le afa solo ina au ma timo o le anta ulu va vasolai inisi o taimi tulanga nei pio nei winga o le tau le ngata mo au kilani e va pe fo I o lo tanto fa siramanga I Samoa. Hey, hey!
you fancy to I LBG Silly Vangola, only to love somebody. Lewa joilangira tulele sunga ya hone ya male sunga ya Canaan ene ya po Canaan sangala ya peore ya taina ya mefa ili umalava mtufa tsia ya musika na peore fa funga tu ya le dei fo ivangola uli fa talo fa tu ilo le mantua e langa jai leo fa na wa onga lo tua onga talo fa maiti ya me yo to e a me le onga le dia so sa onga pole sa no fu ile fale. Ala me we no foi foi we ma we mali mo umi o vana wa yanga fir ko ya le le fa mo spa tono le ta vale tono ile wa inga sui o fwa onga ya fa isi da me ai sa ba il tanto programma da silva tali langlo in malo si ele fale o fu ole Uncle Sprint se mo yemi tia fu ole anko anti ya malea fo yuso mo we lo Facebook UNKOZ PRINTZ langolawina le tātou polokalame i le rifo I vaiaso a toa. O mana umie o e po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. I mata au po e peo le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa yalu isa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Lewa Savalian to the Valley Wantias, full malatasi minuto to nearly to line a total to on our fan now for Manilo Sab, a fair that went to one to a nine or Fangalo Yaya on a time to fan 45 mole, low sungal out to bring you fantasy Melasunga Victor, or the Tomala Danga, the entire world, and auto limited Ontara Yona La Lua. Well, we saw Madame to leave in some Lumuli, only Masina, or Mati Van Talavan to Victor Malongalu. Ya, se fongo ia rau tō whāwhanga mua, ia, arora ansa I marota watai ro songa. Loko he te tau tua tino, ia whātaro whawhoi lau whawhonga mausa mo I tano mo tamalau. Ia, nisi whainga wei mo ta wade mana, nanga ia marora wera o sai marora whamalusi a teo tau. Mantango fiele sulu meo avele la Victor, il whenga ye magad wenga tutu ma whaiva alo filima, ia o tau malu vui le fiafi, tau malu mai le taia. Ia, o ngai o kei oi po ngai, lai ka walu le whani. Ya, ore okay ya. Well, ma ai so vidi ma ko pai pu ngi ya o tawa se mangu ma re mo I fo ya re surilla. Ya re ma rusi ke fo ya, ore ma esa vidi ma ore ya. Ya ngo fo maka mo. Mai ka kare fi wa ya wala ya. Ma si ve mo re o pisi ma ko mo ngaka ka ya o ke ro pe ke wa ka ko te kin ba yo wa ma ko nga solo mai selo ni se mala se na na bole pa malo fa fianga ko lo si de si ko wala ngi ya so Victor ke nga pe nga le pe ma fa duo nga fa ya esa arkana ri siro mo ko ya wa e me la fa le Victor, en man, no le fai va man, no le tau anta te lo na te pisil ding ya woli. Ja, en me so vir gaan no va fongan tu sa mooi tanto fa to. Ja, ila la lu all the time world and auto limited van bol. Ja, va sai no mon matondo fa lo se man ya mata te to pompe sini. Mana tua yo no sene de to se pa pe tro sa ni amaso. Ori va taxi go sa la di marima. Ori ka ko ti sore ta la bor ti se de ya solo Africa check ya follow ya point. Ia wharaukado de airpoint ia scato na tato wharolo a pero moa sauka ia whakiri fwoi tona tato fisa. Ngata whorefa ngā ina whura au tapei, ta ria ro au tapei, e o tero ka wale ia mātou, ta whorefa ngkesi reo LPG, iwa kero karama i wā fwoi kuka adi ale altoa. Inga rua sufitu ta life and we feel like.
a pe ngau elia ia la fo ke se fenga swap so fo si fo i le mato fo pe sini au fani ngalo ro swap fa me se fo tanu me ia a pe ngai puro sta ia tu si ngalo ro swap ri do la va i le sawro o ringo sono tato sei tanga va e fo se si la ta se la utorausa ia matou safa man malo mo le da sole sunga ya poni o le paunga o le ngore fiki mai lunga i ka ko man malo ia poni o le famone ina mo tsa vata mo le neva yaso o le tato fale sinia o le tato tusi o le tasi di matolu istama ki vo tasi di matolu istama ki vo ia mara suoro fu service ia polau a transmission service a fa pe ni le fale sono lo sa vale ia fa fa matou fale ia aso se me la vata insinia e mato fatino i tato a fanisinia ia di fina foi mato ta vale fa que ngai so fo willy ia po sau se songa di mato le ta vale tu ia sai ia ngo to yu da fina di si semin dei due i si toro i si mo lunga po le tato snow coat tato lowing asa fo lea o sau pu pa sa fa sa wa me nei ia mo foi mato lo ga se a i toro ta vale ina mato pambu fai son so ni va yaso ya e mi da masala va ia lo sala do di masala va so e mo sta to lo fa ta ina temile i le tato farisinia ia ngata fole e ton mo fa foro sa pe ni fa le ton mo ri so ma passport ya la ngana ta scan pe for the one do sala se to ia u mo ro no ia vil mai pula va le aso e tia va no ai ik mo ro no i le tato ai le pe for the wolf i le tato farisinia fa sta ina fa masuta vale lo e masta vari fo e fa masta vari toi masta lo toa ai lo ki feeling afa pe wa su lo sta lilo e lo mo so sa ya se mai e sa tanga so ni so masta sa vari fo non sa du mai lo mo te so e vi cas to hai pe cas to veni fitu no fo ya ale ta to piki afua fo winter ale hai lach uma difi tu ya try for ya try uma tu ya le fa uma gosful maxas uma fo de to de pampa ya ole pupas ngata poles no ko uman fa pi res me ke polai fa tau tu ro ta vali uman teu ia ma so ya polo me na mi ala sen ya polo ma singa ro pen stem me fa lai so sta ai da ma so fa ta vali e mo fo do singa tu te mai ia ma so ya me telefoni o iva lu tu fa so do o iva lu tu fa so do o no me na sa to farisinia ole tato fa pa ile so atusi tasi fi so pe so ta fo wai a pe ngau ali mai wai o ka fa man ngai mo tino la va ele pa te pota vali a o foi tine tão da sui que se akiro sa e po de se so vali a sui po fa sa vali ya ma so e purin me foi la wi alignment o la va ele aso e va no ai fai la wi alignment e ka po fa disinia lo ele so e tren to bimbo le a duas fu inisi su na la tele ya mo sa to piki a o le fo venka highlight ya male nistisi male mesta piti 50 o ta vale na yo fita to vim go sulule o mo la no mental temine lo falina kata special ava pe ngai ka so sa vim ma go sulu ya alo o mo la no mental temine ya ma so wa o bo le langu wa liva langu ko lu langu to to awone fa wai a pe ka so sa vim fa sa ma ta vale ya fa ka ko so sikin me ma ile ta so fa pa i pa ore maksas ko tas ko bima se sopena va ya mato e son kuku ke sidonga ta penga do ka va de so tas si fen to ko bima ina maksas ile ta to pa ta va de neve aso handa fit le hype lo se su fa to sanga va de ta la pe mene da so le ta va le pa ule pe menina monde va aso handa fit hype lo se su fa to sanga havia matou se pei a papei le pai a fa se falero sa que di foi matou de misco e ta ala e do fa pa o ngata fo le o tato a fanisinia me telefoni o iva lu fitasi tolu o iva lu fitasi tolu no me na ta fa pa te vide mai ai e su fere sai special fere kau e ole pa ole ta vale ia mo se me nei fa se do se manu mal matou no ia manu ia la ba o favor de man le tula le uri manu fere anga e ai ko se va so mo le lo fumanga le to me termination to me man via hoftai ja so i foi le sunga ja Victor wa vela voi ma fun to le boli le to Well, we're going to Thai World and Auto Limited, Yona la lua idai o tara. Lewis full of animal of a middle to January to line to make chief of Spam Tunnel, Tavali to do fale, sui of wa on a face of my eye sound by
ia mo le tātou polokalame fesili matali le nei foʻi iā soga 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
for I feel le talalele. Saltao haidei. Olena for I feel le talalele. Saltao haidei. Olena for I feel le talalele. Saltao haidei. Saltao, saltao, saltao haidei. Ele alo ai se tangata fire. Saltao haidei.
soma fai 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 tanga se pe a fai tute muli muli etia fai taule tuspai amata tala ya soma tala ya soma tala ya soma fai taule tuspai amata tala ya soma ona tu putu aile ona tu putu aile ona tu putu aile fai taule tuspai amata tala ya soma ona tu putu aile ala male si fofonga ole ole mamo e fa pole pongi sa po fea oia alla au mi mamo e uale lo wa mama o mai le ole o mamo au mai tsotsonu au mai tsotsonu au mai tsotsonu male sala au mai tsotsonu au mai tsotsonu au mai tsotsonu ya Yesu Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. A wale suia ngila wa le kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. Le wan si le wan ta si le minu tu te nele afa o le tolu fa tala fa tui ma tu le kan tui le fa na wa onga na tu wa onga le ding fo ya so tala fa ta mai ti o mai o to ya mai la onga sa ya onga po le sa do fi le fa le ya le an ta tu be na tala tu bo to le ding fo I vai nga o le wo li tolu fitu ta si lima I va tolu fitu ta si lima I va tolu so le ka violai Wala to misa fai la o ngali toit. Wa misa fai. Ile fai un ole ni vagas. Sa e alu le lotu, e a pe sa e alu le fale sa, e po le me fo ina sa e no fo le fale. La ma fo anga wale na e no fo le fale na e mai e pe yeise me na tupu tono le to ahinga. Ja, le le fa no ilo to mama ti down e vala o ile le tan to do ma sani tolu fitu. Tasi lima I tolu na mtalan tu mo utole fana le divai ngola woli lango longi de malosi le fan le off le ankle sprint le tanto por la mele dei fo I yaso e mo wa mi tia for le ankle anti ya male tanto us am faithful on the mo wa ya man tanto hoodies ya for tanto jumpers ya wala vole tong malu lule wa lanta mai ali to mit ya le ding em for to ninga family reunion so auta alo Elanga tu foi lelo no mi so se anta nai te mara o I lungo lau mi tiaf e fe ona fa tau taia lea e le tau tu mala unanga na ale ankle sprint e le ring UNKOZ PRINTZ e le tanto ingona le fale le langa la winna le tanto programa la songa fua e la so for railing le e yai se tamititi nante loa peto e fia vai aso le tutoi ole Quata mua le nei tau sanga. E yei se sina te loa. Toi fia aso I toi pe toi fia. Vai aso le toi. O a fe ku wai lea o ngari tomaiti. O a fe tu wai lea. So a mele tali o ne vala mai lea. Tolu fitu tasi lima I tolu. Lea so mole muli. O lea onga I le nei quanta mua. E keilo. Ea. E moi. So e mei nei vala mai lea le tolu fitu. Tasi lima I tolu. Pa maulo fusi pa suyo ofua o solo fa mama lima kiri kangor kirfung Limai kama limai pea, limai oi limai fa.
So kom maar hier nou to vanga met Kim DJ Dave le ding ole o li maar pese li by bea io so na li telefoon you tela for to Alle wat zo losse fulu tolo mala van bidu turn talo link to life fa programma le fa na silva tali le dia o li ba tango fiola so fua so losse fulu mala fa le di masina o manti numero telefoni wala mo yo tolo fa na tolo fitu tasi lima iva tolo fitu tasi lima iva tolo ole vesili ole ala so muli ole quanta mo nei ole a onga o tolo fa na ala so muli ole a onga ile nei quanta mo ni tomiki o e tawilo e moi e ji vili bela ka mai fa mo Mr. Cowboy, my DJ 651, Malapasina, Jambalaya, the Utu Lucy Fulu Mirute, or the Tyler Link July for Alala Sumulio, Onga Link to Mate, Ila Quantum Warning, or the two son. Wilo, get it, where of you like. Letting Yellow Shoe make bell tally down the time to silly, and by well away the time to the mirror only Tolo Fitu, Tassi, Lima, Tolo Fitu, Tassi, Lima, Tolo, and to telling my time to Pulgalami. Yep, my Alitato, think a minute. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You know, it's truly amazing how the Jewish people have survived after thousands of years of being slaves, persecuted, and even attempted genocide when Hitler's Nazis murdered 6 million Jews. That's why in 1934, Germany was the wrong place to be a Jew. When Hitler's teenage gangs took over his village, the little Jewish boy, Heinz, was just 11 years old. Every day, Heinz's parents taught their children how important it was to learn self-control.
With the Nazi gangs terrorizing their village on the streets daily, Heinz's parents knew that just one moment of losing control of their anger against their Nazi rulers could mean the death of their family. So Heinz learned to stay out of their way, sometimes crossing the street or taking a different road home. But one day, young Heinz was finally cornered by one of Hitler's bullies. For the first time, Heinz was forced to talk to a Nazi youth. But by staying calm and carefully choosing his words, Heinz surprised even himself when he talked his way out of trouble and convinced this bully not to hurt him, but to let him go. That day, Heinz discovered his survival skill of talking and reasoning with others. It was a major turning point that changed his life and later changed the world. After a few years, Heinz's family escaped from Germany and moved to America. But Heinz never forgot how to talk with people and help bring peace between enemies. You see, that 11-year-old boy who had negotiated his first peace settlement with a Nazi bully later became one of the greatest ambassadors of peace in the world. You've probably heard of him, not as Heinz, but by his American name, Henry Kissinger, the former U.S. Secretary of State. So what survival skills did your Maker give you? He'll show them to you if you let him. But God doesn't just want you to survive. He wants you to thrive and succeed. He wants to help you find and use your special skills He gave you. So why not ask Jesus Christ to take charge of your life every day? He'll help you discover and develop your own special skills and abilities so you can enjoy the successful life He's planned for you. Just think a minute. Semana onga osio watali tinga lo valeta ungata malalela ba olefa asa otele ma fa asawa ona ole moni olo alofa ina iale ola fa lo la ufana we are so Tati alela umaua olanga lulu e malefa ufautua e fana ia fa auta tamamai ia lofa malefa atua.
pesu fo mali na le toi tai ya pahina wele le divai ngola woli e ma le pesu fo ko ina fa now ma tu e tolo nga tu ya polo kala me now le think a minute ole joins full tolo minuti o le tale o le July fa jana fa o tala mai au se tani o tala fa miko alo falava se manu ya o a mai o le ya woli ni ale mo mango via ka sky man lo fa le ku ya o mango foi le weekend ali ya PCA ai uma fe au weekend ya o nga me sa PCA ma koe pepe na fale alo lo ko so sa ya o me fale ko na ile nga po ana naf ya ya wala me sa verni ya songo ai fa le fa kauro kuspa ia le faile ka ko au nga sa ya le ligma lo ri mik ola men ku pura wa le fa ngol ben so rim le se me kup le nga ko ri ya ola men ku pura wa ora ko pure ko ri le pa u mali poro ma pa se poro fa ki ya la ngi ve so lo o ko sek ki me lo ngi ve se ki alu au so Caro fai. Caro le a cruzeiro. Ya. Mangu ya la wano akul ka lo ngarko. Wari mar cruzeiro zit ngives. Le. Ola la so mo mulio kwanta mo le to sanga ri mik. Area aso fa lele 11th of April. As for really as fulman tasi. Ya ola masino fo le masino a perilo lo wingala. E uma le vai aso nei. Ola vai aso fo. Ko ko lu vai aso. Koru vai as. Ia, ona mano lo fui leo o a onga. Alanga o ele we fingal bang. O a fui le to el wer ngal ngari mi. Kai au. Male aso. Ma solulu mas kofi. O ke viria ko aso fa dai. O ye ko lo os fingal bang. Ia, le ri fa te tele mi ka sa le ya la ta. To tolu vai aso pole aso fulmal tasi. Ya lu mana ye le se tornia to sanga ni mi. Isa ole le la. Va tek. Ona la me ngala lu fai mi. Le aro e sina kai ma lu mali. Le te mai uro chu fa karo kursi. Ya, le. Ya mangu ye killer ngi vivia mi. Ya ha pe. Alo vat. Va tek le la mai. Ya le dali to mi tia. Le na mat. We le va ve lu asu. Ai no fu di me ma fu ye. O sia onga na matela solus ful mo le fitu. Ole ma sino ya worry. Ya usia o ngale na amanto mo le masino February lona sofitu a ole umalele ya o ngal kwata mo ele so for really so fuma tasila masino a perilo no winga ya to ile va so ni to ilua le va yaso am tantu le so ngafu ole vas fu ye wala so bulina masino mati ya le tomaiti ole to lunga na le tantu polgala mele di fo ifiafi ole so ngafu o te lona pisi umatanto ya ile finga tanto mea onga mare ke Luisi mau mea o lo pisi ai tanto va ia mea onga fai va veda mo va ve fo de to ela ile so ha tau to te liwantu ya onga va te man tua a lo fatele to mai ti mo ile fia fi so ifua Radio Samoa. Taslima Ivatomu. Ama. Ole wan to iva mi du ton talo le July fa Samoa ole to lunga fo le da ole to tua le to ona fa to va mo ole de ya so fu le va so lon fa bo le ben so le buli le ma sido mati lua afe lo lima afe we se ngana ole to tamali ele tanto ma tanga mai le July fu lua si uli me fo le di temi le fiafi ma lua be fa le yo to wa fi ngalo po to le to tai ele temi sa si e lana fa ai te entro le to lo to so fu e mo bantu wona ile as fu ante au to if ta bai in lunga o pe amo ngalo e tala i vai fu mai Australia le to pe mai ai ya Miriam ala to po mare va before ya le fa we na le por kalame o nga ga i fu favor e pe on to pe mai ai ya le fionga ya le anto sovia si really July fi tu le fia fiana nei
Malo atu ia faa salai veve bali. Le mahu topo le vai ngau le fiafi. Ma pa nga umo le tantu wala leo. Maruia le angantu whainga malolonga. Ia le po ana nei. Le vave au antau. Ke pole aso antau lo fantu mo le tua wala. Tolo tolo ipa tautu. Male penisula mai molino. Le taitu pito ia pia. Si o utau langa manaya. E fe pula fi mai le sau. O ata uma o fetu o le lani. E sulungi ia umasia uhani. A o masa vali vali. Le pasina se i esu solo. Ia samo alo uatulu. Se i fai mafia fianga. Ie mama atene matama. Olo sisi vai mapepese. Matata lato tulele. A omae mane ilano ole ni. Na o umasia ukele. Nofo imama pei. Lesi tau langa o samonei. Ai mana tua pea o upolu. Ole ingole o su o motu. Ele mafai nanga o nangalo. Le tape mali o mai singano. Olo onofo ai tine matama yung alona awala lau papa. Le pasina se i esu solo. Ia samo alo uatulu. Se i fai mafia fianga. Ie mama atene matama. Olo sisi vai mapepese. Matata lato tulele. A omae mane ilano ole ni. Na o umasia ukele. What's on